Ala wharere I mei hena mara taulawa. Io, malo ko os fareat ke hoa, vai faiang bata ofisio fak. Novo kalang ya. Oia ka mātou lenu kei tō e ape mei tonga. Right. Online. Malo e lelei a ho iki ka mai kai tonga ko toa pe ko mi mai I he poni ki he mau pe nolo whakawike o whakahoko atu I he whalaite a Amerika ka ko e aho toko naki ia I tonga ka maa fisi Australia mo New Zealand mau he ni mau kakato e kau international lo hen pe kui ko e universal patoa universal lo ka mau hen whakataha foki mo e mo ona polo mateni tapueluelu pia ko ia ku ato ai pe whakatapu hen ke tamatui tupo wono ka mahe tahine kuini na naspau tuku aho ka maaho na whare hono kotoa mo tutu mafua hou eiki mo e hamatapure mo e hataki lotu mo e kainga tonga kotoa pe kumulawa ke mo mea mai I he ope ka mahe ngalu ea ke mau pe nolo whakawike fia fini I he whainga maria koe ni ko whawhe mua a whaosta Bishop Fausta ke ne fai ha tau whalot ke ui mai lau maria ke he tau programa e poni. Hiri pe koa te tau hoko atu. Fausta. O tua koe mai tangata ko si he vani. Hai whamai me o awhioanga ko ki mātoen ko whanau. Mau whataha mai whia whini ke whakahoko e mau pēnolo ai ana e palani. Ke mau whakahoko ia whataha pia moe whakafufonga ko ia wharearea Martin Tapueruel ko ia mau whamalo e tamai ko I ko hono whakawhanga maari e mea hono tāpe kai lawa ke mau whataha mai he whiawhini ke whakahoko ai mau pēnolo. Pea ki mua ke mau hoko atu mau whamalo e tamai ko I ko ngai tāpuak ka tāpe tāpukina mau tol ai whatautau rei whito ki he tamatui ka mahano whare kai pehefo ki he o iki pe mai kakai ko tāpe o e whanua I tonga, I morini, pe ka whepe a whitu o nau iai, o mau whamalo e tamai, ko hi ko ngai tāpua ko tāpe, o tāpe kina whatautaka I mau tolu. I hauani o mau whawhe whamatoat holau maarie, ki he whanawhoi e te mau tolu. Ko hi ko ngai mea ko tāpe te mau whehui, mai ngai tari e o mai whawhawhonga, ke kawai holau maarie, ke wharea e ngat mau tolu, ke hoko e ka mea ke whamamangia ia ki ai kakai o e whanua, pea ke nau wako ai, pea ke uhi ke lawa ke mahino ai ki niihi, o nau kei tātāla, pea nau kei veiveua, I ngahi mea, o whikau aki, pea monu whareare aho konua, o pure anga kotonga. Mai hawani mau kol whamore I ngai tonu nou hame te mau tolu, ka mau te kaki atu ai pēnoloni, ki he awhiona, ke tataki, pea ke hanga tokoni ngat mau tolu he poni, koe lot mo e hui o mau whai, I he hua whasiso klais, amen. 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 Ni malo pito piso Fausta e lot whakafofa ke ui mai ake lau maria he tau whakamama I he poni. Hange koe tau mua maupe e tau pēnolo koe whakamama ki he kau mui pātoa. Pe ai peha ni he whie whanongo mai. Pea kau mai pe moia. Mau haunga ia au pito e tonga tapu wha, ona polo Martin Tapueruelu ho o mea mai he poni ke whakahoko e mau ngahi whehui, mau tātāla agi ai, tau te whito ke mau kakai whewhine, nau fuu ofa au pito ia koe. Ko hipe koe ngahi ngāu e na ke whai, mohore e kōt whare area, koe uhinga ia mau whia mau pe ke mau hanga o pou I koe, mo mau teke he tawhaki kon he pea ki mua ke mau hoko atu te tukuange ka malama koe taki ni he mau ki kulupui Amerika ke ne hanga ata ki pui tu ki a te koe ki a whikawak mo koe ki he kau whanongo mo ki mau tolo kau pēnolo pe tau toki hoko atu malama unmute mai malama
Ia ko kala pe ke hufanga he ngai fretapu ko o si afaki kai atake te au ke hokati tapo kalama ni ko pamanatu atu pe ko taki pe file matua ko lo si ko taki frakato a lo spita. Speaker. Malama. Wow, iyo ko tali atu ni ko. Iyo kau lava ki whakahoka ki pui pui tu a materi e kono uhinga o kulahi e tau a mautolo fo o koe ni pe moe tau te fito ki mulini o kai ke tau wha mau tau ilo pe ko mateni o whafufonga whale a lea e ule whafufonga i mai a wahenga wha kai taimi tatau o ke kea mau pe ai ngā ue ai tō taha koe ni a maten tapu elu ele ngā ue whakapolikale moeanga ili mo ui tupu mene o mātua pe ko lota pe ki atu ki puitua no pe e ko uhi ka pa whakalawe e awia ai puitua kotoa maten ko whatotolo i ka ulahi whau wai tala i mila hatohia i ai e ko uhi ka tangata ko ni talo pe ele ngā ue talo ni kei sii aia ko mateni ko whohaia o se misi tapu elu pe mohono pe mene whae ko me whae a mateni ko no kai ke ma I heni ai ko e seta ko spekia ne pekia estelelia hena o aku I ai ai o kai whanau e toko ono pa ko mateni whika ua lahi tangata I whanau ko ni pe ko e kaweni ki whanili o kunau ma opo honau ki family I he ako mo lotu mo tau e ngai mea whakalotu ai a koe nau sias katolika pia koe ilo koe ki ai whatotolo pene au o ilo ai koe tahane ha o mātua na iohe ke whanau koe ni na mime iohe ki nau tolu I toli toli pia kunau tutupa ke pe whanau koe ni o kunau hange pe kunau hu he mea kotoa hange kunau o ku sensitive ka nau tolu mea kotoa tau te whita ka mea koe whai hala o ngai pe nau tole taka me kakai o ku I kai ke nau whai totonu. Pea koe ku whakaeke eke koe ni mai he wike koe ni o ilo ai. Na tutupu hake I tonga pea na e ako pe I Apfo O, I St. John, I he tahiwa hiwa taha. Pea nau hoko ai moe ui ene tangata eiki ke alo hoko atu ene ako I Asilelia I Melpoani. Pea na e lawa ia maten tapu elu ke huai o ako I he secondary school, ai ko high school ia koe Ameripoane, o ako ai hi foi tau o ako ai osia ene high school, pia whak me ki tonga, na kei hana form 7 o alti form 7 ko at 4O, pia mauai ene scholarship, ko scholarship Australia, o alwai o ako I fishing. Pia na ne ako koe fishing, na I alo kamata tahiwa hiwa wa, o mauai, hono PA, mo tapo major I he political science from sociology. Pag tau whakamalo ai, ko tau toki I loa ni tau ku hinga te wheka pehe pene politiki hene whakawai pe ene ako anaia I he malae o politiki. Pea whoki mai ki tonga ta hiwa ni ma, o ne kamata ngā ue lewa wike ngā ue pilisone, pea hoko e tua hiwa ono, hoka ta hiwa, ako he Ministry of Police, pea lo tonga koe te hiwa o afe, na te hoko e tua ke tonga Times newspaper, aia na ne whai political reporter, pea I he Panamate editor ai, I he wafe maua, wafe manima, na koe e tita ka whakalawe e tita ngahi newspaper, o ke taimi, o ke kau tōpea ka whakalaka te ngahi newspaper ke he kehe ko ia, o hoko mai ki he kele a. Kouhi koe ngawe maongo o ngai na ne whai koe ni koe kia na ne whai ma akilisi, ai ngā ue koe he kele a, kana hoko ni pilisone toi alwai ki he, kau ka whamatala whai ki kau tonto toi laivi, tonto laivi ma ke heia e awia, ai pui tua ko matini, ke mahino ke kakai, ko uhinga ule malo he mi whale alea, pe ko uhinga ia oku ne whaia ngahi mea ko totoa, ko ni koe mea na ia ko ia ki ai, pea whanonga mai he tahi o whainga taa I he ngahi musi pepa o a o mai ke kele a. Pea ku kaulea ngahi tohi mai o pehe, ko mateni na ne hanga tu whaki
ai pe mai to he fine e ki tu fa ke kospele te mukalati ki tonga katoa i taini i kele a te ngona na e titai i kele a pe ko ia ko me ko te kai ki fulolo ngata ko ni he ko tan ba tu lai e u me ko ni ai ko i lo ka lo ki fa no ho ta to la ya pito ka fala ka tu te i no pui pitu ko me ma hinga no pui pitu ko ai ko me nga we ki pule nga pot nga prisone pot nga polisi pe ko tani ne al minister polisi o hoko mai ai o a mai ke a honi o ke tu fo ma tu pe nga we mai pule anga a mateni ta pueluelu ka ko ya te kinga ta ya hen fulolo ai me ko i lo tu ke to klai ma ke ya e a tu bitua ke mahilo ke ka kai kono hinga ya o ma lohi pe ai fale alea ma opo pe nga we kono ba hinga ka ke nga ta ko ai moyanga ko o siasi moyanga ko no tau tol ko to ko ni a ka muy mo le tu malo ka te ki na ngai me ko to ate te nga ta ni ki pui tu ko ni ta fi ma ta to ki ta fa no ta to ka ma te ni o to ho ka ta ha ta ke he ko ia ko o fat ma te Malo. Malo apito e malama ngai whakala mai e tau bui tua pa ku mau honga ia o pito mateni ho tari lele ke hau he fiafin ke mau fehu ia ka te koe ke ilo i pe kau koe mo e sea he mau popo la he kia mo e toenga ki nau tolu o kunofo e visi one pe ko ia i he ne pehe to lahi au pito mau kau pe nolo he pon koe foi o mai pe ko koe e talu e nau maafana he kamata mai se misi sika e sea o e poate ai proklama ko ni he mau interview ko ia te mau amata rewa he poni ake ko malama pete ne hangao o whahoko te mau kaufeui pe kamata te malama kuma e pe whahoko te kaufeui pa ko te ke kamata feui pa pa mu ferea fata mai emosione mo atare wa tai nimi e toki ai pe taimi te toki hu atuai pa whakahoko mai pe ko panoina mo lihai o gihena mo ka Australia ka toa o gihena mahau ke hanga pe o ilo iknau tolo oia malama unmute mai Disney kata ki lia o fea ke to ha ki homa ata lahi ki olonga kai te ko ia pe lea pa alu hifu ki lalo o mawa lia ma ela mo ki ta ki lia ko ke ilo me ko ya iyo kona mo asma mai pe atalahi iyo asma pe ko atalahi Paus patot mau kai asma e fatata ki atalahi o le pe te lava to como rea pe como wa e time ko ia ya malo ko fenga ke ole ku fenga masione ke ola kile atia ko Australia ku folia ke alunya ke le ai taimini ke nai na ke tu ke tangu tu ma we no fanongo ke me ko fa he mantu fa ha ma pe ale pa ke hoko tuia ko ia ko ku fenga wow malama laki fotutu me kaurea osko pa hoko ato hai o si kolia ele fa muy taha o si pe kulea pe hoko mai apano pe hoko mai noa pe hoko mai a hai ko ni ko hai ko hena ko ke usio ko toka moto li hai lupe sinai ko hoko mai io hoko mai sinai hoko mai lupe hawa pe lupe ki mua kai ara te io o si pe au pe hoko mai pe fe ke hoko mai fotu no he ku fisi pe o si pe fotu no pe hoko mai lupe pe hoko mai nai pe hoko mai pango apano io ne santes ka tak fa mole hoko mai santes na alu yo te ke le io con o si pe au ya pe le azione pe ka tak hoko mai fotu no pe hoko mai santes pa hoko mai ka me fe fine pa to hoko mai fosta pe fa muy mai a me a lo siki mahalo ko lo siki ko ia fa muy mo fa pe lo tu ka ko ku fe hui o lo aki
Ko lia fra mui taha kono hinga na hu mai mo ngahi fo I te hui ko ia pe hola ka kai te nau no ko tali ka lia ki to lia fra mui. Ma op ma ba hinga fa. E ma te ni malo lele ma ofa tu malo I ta fisio fa ke poni o ku maongona mau ke mau tolu talo mau mui mai ma ko alvenia ke talo pe me kamataanga wanoa ma mo mole puleanga mau ke tu mau ai tu mui ka mau te ka kulupu o kai koe ke mau hange ko na tu bebe o mai ka koe mau ma me ai o mau tolu ko ni mau ke tu popo wa tu ko no hinga ko mau konsenisi ko yo mo faka ngongo ko ki ai ngai fa mama ko to ape me tonga o ku lau ke tāpua ka ki mau tolu pa ku ilo ko mau tu kon me Amerikani ko mau tolu ko ofa fonua ki tonga he ko hi ko mau ngai family to la he ki tonga pe mo faka amu ke hataini o ku alwa tu fa te makalat ka ka tonga ka ko ku fehu I ke fa matawa mai ange pe kuanga fe ho tauhi ho vahenga fa to lahi whanau ho whangamitanga na mafola I maufanga popua to lahi au pita mau na whati he toko tongo futu puai na wai hako ai ka ko whaka eke ka nau tolu kai peke to iai ha nau talamai nau toko I nau lea ka nau maulanga I mai pe mono tuku koe ki olunga ho ngā we ko whehu I koe ha ho ngā we lahi ke la vai ho vahenga o ma opo pehe I he ki kolonia e taha pe mo ko silio mo nga we ko ha me ma popo pe ba hinga fa ia o na to o ma o pe ku kai ki te whanongo ki tai ha mea ko ha ho fo nga mo nga we ko fai ko va hinga o na fu to o ma o pe he ai o whakakawa tu ki ai mo pa anga fa va hinga mi fale alea ai ko o mai frata o ki ho va hinga ku ta ko fo ki pe he o ke ve te ki a ko mo fai te li hai ko se hu ia ke ki whaka maala mai ange na hoko ke sio mai ngai wahenga kotoa ko wahenga eni ko koe eni o kuhi o wahenga moi kakai ko ho wahenga e nau nonga ko iape. Malo au pito te a whawhitai ki e iki I he houa whakoroa koe ni. Ko re peki o whakamamalo ate ngā hitanga whakapapa ngā maheni e ngā ruope o whanga tuai ai tonga I he tālanga ma ko fala ya ka di mo tolu ko mo afe mo to atu ani ke tau penolo I a ko ni ko to ki kawe ni a aku ki a polo kalama peheni I he neti mo tu ani a ko ai ko email ya ne fa ko mai ko wa fe tu taki mo fa fe mai ko fa papa ila hi mo tolu ko no na pe ko ma tolu ko ni tongani o mau hange ha fu hopa ko teke aki ha wa asiare ko ne to pe wa asiare ko mau si to ya mau to ki lalo o ki mau to lia I to I muri mo to ko ni mai ki heni e pa nga to ko ni pe ko remittances aya o kwa o ya pa nga to ni ani mano miliona I ta o taimini ko pa ko fa apa ko fai ka ki mo to ka kai tonga ko ni muri o ko mo nga o mo po mama hi fonu mo fai o ia ko ai ki whainga mai ko ni ke whahungai ha mo fi ka me mo to atuani ke atu ma ke tari atu ai fihu I hanga mau nofo I tonga tapu wha o ke ngai kolo tahataha pena ku hu mai I November e wa fe tafa o feinga ke whakotuu ha whaunga e lawai o whakatahatahai ai wahenga pena mau fotu urewa ai kosilio mo ui ene pure whakawahe pana ku iai mo kakai o fili ngai lakanga fo kono whaunga o peheni ko ngai kolo e tahataha o tonga tapu wha kamata me sia pātangata o pua whangaloto tauliki homakarikao amanaki fo o ma o whanga halarewa umusi peo man mataongo. Ko ngahi kolo ko eni o nau whakotu e nau ngai komiti whakakolo. E whiri ka nau lakanga. E ka taimi koe o mai e paanga me whare area o ku hau e tau toko ua me komiti whakakolo e tātaha aluhake ki o lunga whau ai kosirio lahi. Pa koe kosirio lahi o kune hanga toka ngai
mo stapai ai vahe o paanga mi wharearea. Pea koe raki ngā whaia nā ko whakatuu, koe konistu tone o le sisita he Labour and Commerce e whaunga koe ni, pea tala rewa ke kakai ai paanga koto a pe o mai me pure anga mono ngā wheitu. O tala ke ilo e kakai. Kana ku polkala mai he re tio, pa koe paanga ni o mai koe me he pure anga ki he wahenga o whakafo mai ki he whakafofonga. Pea he keisi atonga takwha o kou ave e au ke kosirio. Uraki, koe paanga te utanua e tau whakapanga loro tonga, nai toki osi me tau whakapanga koe nai toki kamatani ko si ungai. Paanga u tolu, na ko vare he whamatala e ne re tio na tā mai kakai me whetu ke o tongano e. Moni o hape i kai. Ai o uhinga ka te au, koe ke nau ilo ia e nau tolu e paanga o mai ka nau tolu. Wai uraki, koe paanga o mai ke he wahenga, koe wakilu ni mamano, hiki i tau whakapanga lo tonga o tolu kilu. Ua, paanga polisi whakakolo, ave peia ke polisi whakakolo. Whamano e tau ko osi, hiki e tau ni o taha kilu koe whakatapu-tapu e COVID ngai po uri e ngai polisi whakakolo. O hau ke nima. Tolu, paanga o mai me potu ngau e mia, koe whamano ko technical assistance, whakatawa ke palau, whakatawa ke tanke vai, aia ke noa kakai whiwhine. Koe hape ngā ue pehe wahangai aunga ki ai, technical assistance hanga tonu mai me Ministry of Internal Affairs. Hiki me he whamanu, me he wamano i he tau ko osi, o ni mamano i he tau uni. Te me mahu inga ke tala ke kakai e paanga. Whakakau mai ki nau tolu ke kosirio lahi, ke nau ilo koe whiha o ku mau e he kolo mohono uhinga. Pea e kai lewa ke te whai ha muhu, o pehe o kutufa toko taha e whakafofonga e paanga, o ngari ko ene campaigni nai. E wia e sea kosirio o wikai ko auia. O wia tokoni sea kosirio o wikai ko auia. O kou me mipa e kosirio i o kutu unga koe whakafofonga, koe ex officio. Ka wai me pure whakavahe, me kau ofisa kolo. Ka tuku ke kau mai e kakai, he koe nau paanga o wikai ko paanga. O ku haa ki tau tolu, koe tau mea whakaruku fua, pa kou whemaa ke nau o ngoi, o ku include ki nau tolu wai. O kai peke hau, he kua o ke taimeni o ke fu ilo e kakai kotoa, neongo hono tala i he polokalama re ti o mo tala i ngai whare lotu. Ai taimi o tu whai panga, e koe ne hau koe panga me whare area, whakataha ko si rio kakato, hau e me ngai puriki o no fo tau toko o me ngai komiti whakolo. Tu whai panga, usually o tu whai whakatatau ke toko lahi kau vouta. Vouta ai kolo, o ne lahi ange kakai ai, koe lahi ange panga e awe ki ai. Now, i keisi koe a sia koe ki motu o turiki mai he, toko si e no whai. Pea mo umusi o toko si. Mau hanga o ai ke mahino o tokanga i kina a si i hifo, mai whainga tā ia. Pe gua rewa paanga ma ke hea o to mai o whakalahi aki nau tolu ke nau fu toko si i. Aia koe whaunga ni koe ngawe aki, pa mau hanga reo whakatu o mau toko si rio. Pea mau ui mai rewa ngā wakoni ke o mai ke kosi rio ka wae whanki mea ngā ue koe mau whanki palau. O koe whanki lori, koe mea. Anke vai tokoni katoa me tua. Ai ka fotu kotoa pe o ku fai hange ko nika pa ko te a whakawhare area i he tau kotoa pe ma wo o a whakawhare area. Pe a kore mai e kakai ha mea ki te au. Pe au hau moia o kore ke kosirio. Ka pahe kai ke tari kosirio o alu rewa ki tua, o kore ki tua, o kumi rewa ki tua. Ka wai o ki mutu i palau e ua mau ngawa ke taimini. Ko kore lo ue me tua. Ko alu pe a whare area kore mai kakai ke a palau, ko hau ke kosirio, o kuloto kosirio ke tuwha muai ke ngai kolo, ko alu rewa ki tua kum tokoni. Na ku alu au ki siaina i e tau e taha to i ki tāia i tongani ai a wha, e au whoki mai au i ki heni ko osi
o whama opa whanua me a wha pe a kore mai rewa lori, pe o alo kore lori, me tua. Aia ke poini, ko pauweke loto i kakai ke whaunga ko o spenda ke paanga. E kei ke pure tō taha. Paka mea o ko mau e whaki whakapuripuri koe ni. Ne ongo ai pē lahi ha paanga e tuwha ki a kakai. Ka nā wongo i o ko hala aki nau toha ki paanga te au, te nau mamahi nau tō. Kiki mea ia o ko whakaori ke na tula tangata. Ne ongo ai pē hasi isi i ha paanga o tuwha ka nau tō, ka nā wongo i ko totonu pē ia, ko vai vahe totonu pē ia, no whi maari e pe nā tō wharongo. Aia i he ao whangatuku, ko ha whaunga tene o mai a vahe tatau pe tāu, ko ia e whai e whia maari. More he mamao, ke pehe o mau hao ki mau tōu heni, i kai koe ka sistemi e hao, ka ku ilo he kakai, a e tau ka kapa e whakafofonga, ke tonu e mea kotoa pe. Ko taimi ko ke te tārai ke kakai, a paanga katoa o mai me wharearea, mai me pure anga, ko ne ilo tō mui ko e kakai, te nau maha mahalo na iai e mea na te whika. Ko mea utonu ai ko ne hau pe paanga, tala rewa ki he kakai, ui e kosirio, ko paanga ni nai o mai me whe, pea oangi ka nau tō. Te rabo tāne, ko anga ni whakaukau ke tuwha, ka kou o atu ke mua whangatuku. Iai me ngahi tokoni lahi o kou alo o kumi mei tua, o kou hau pe o awe ke kosirio, ke tuki hau whangatuku pe he kosirio. Ke ua asi o kou whaha campaign. Ko taimi na ve tekia wharearea, whawhoki whae wafta whitu. Nai whakotuutu hene ngai tokoni nau alo kore mai. Ko utanke vai, ko u kapa vevere, nai ke tuwha ke kologo, nai apu waka au whangai whatapu. Ko na kai whake mau ilo matou e whai ha whiri whatupake, ko inga e ve tekia wharearea. Ko ne mau ko whakotuutu mai ko utokoni, mai whai whiri, iau ta afu lewa ke o te tuwha tokoni. E mai ko sinio ka te au, a mai si keitari ke tuwha ia ko hono uinga, ko mea ofa pena mau kumi mei tua koe ka mea o mai me pure a ngā, o tanga i ka saipia. Loka i katoa peha e mau hala pe kakaia. Tēnā pehe e nau tau ia, ko kempenga he mo meniti whakaosi. Osi e whiri, mahino mau hoko atu, wike petaha hoko atu tuwha. I tonga tapu wha. Ea koe ki whaunga mau ngau e aki, pia kia rewa ko miti wa mau ofisi i heni, o koe a sekretari o ngau e ai, koe ngau me kia se a kosirio, koe pe me karaki, koe wha uri palau, mai hendi meni, ngau e ofisi. O toka ngā i a whema ka kai ke palau, moi lori, mai o ki puta, ai mai whangi mea ofa koe waka, ke nihi o tautai, pe centralize kia i ngā ue, ngā halo o kilomita, o mita pete au me moku api e office ko ia, kau ngau e pa office ko ni i hoku api. Koe whaunga ia koe o tui mahalo o kongo i he kakai, e kai hau hawa whoki ka kongo i tō lahi taha, o koe kai ha mea e fufu'i, i tonga tak wha, koe rei taha pe o mau whai, ke tukuanga whakamatala ki tu a tau te whito ki he paanga. Koe a ahi whakawhare a rea, e malama kuanga peheni, pa ko whakawhi ki mou tolu, ke mou whai e mea te tau. Ko ahi whakawhare a rea, koe osi pako u alu ke ngā whitu u o whakamatala paanga mo lao, mo tukunga ki ai e whare a rea, mo ngau e whare a rea, mo kosirio. Ta te whito ke tokoni o mai me pure a ngā te wā. Kone osi pe pako tāne. Kone osi peheni, ka mouhanga nā fuhi a te au e whehu i lahi tāte mo wala lawa. Tau te whito ke ngai whehu i o mamafa. Pea whehu i e kakaio alu po osi. Iai e whakaanga pa ku iau. Ka koe taimi o te whakamaala ala ai. Ia o whia kakai o malamatu a mama. O ku alu paka whetu ko ospek whakamatala. Mo omi e whehu i lahi tāte mo wala lawa. Pea koe mamafa taha, kon sai taha ia. Inga kai lawa pe malamatu. Koe konga ia o tariu. Koe mahalo koe mea ia koe e lawa ke asi ke kakai. O ku ikai kia te mea e fufu'i. Tau te whito ki he paanga mai whonga o tonga e kina tōku. Ia more ke mamahangu ma oku hao. Ka e lava kakai e sio ilo. Ai tau kakapa o te whai ke ataki tua pa te tariui.
Hale tan no te lava atu e marama ke o fehu no aki. Ai hoko ate tau ko kala mahalo. Hoko mai a Lupe. Sione. E ha alia o kuike kia ne more. Koe ku hau pe aku poni. Unmute mai Lupe. Hai? O wongo atu. Ia. Io, ko ma ki poni mo whaka more more. O kia i e whi uia ka kuku sanga maa mai ka koini. Koe ku ma te ki whamahi mo tō Mā koe mo tua tau ko pou lahi ki he toko taha koe ni. Kung tok sia koe ni toko taha koe ni, na kong tok whi lokin mo ia he ope. O mo ilo i mahalo pepe ku ngai pe māten na ku tupa kia mo peska sini. Kau tangata e na ma wako whakataha he kolis ko tupou, na mau mātuku pa ku mahalo pe kunau ki mo ui pe kunau i Australia pe kunau i Sila. Kai kehe, koe ku fuma pia ki mai ku popo ake ate ko māten. Ka malo atu ko ngā ue lahi whai. Ku nofu he aha po toa pia, ta kai holo, e o whanongo ki o ngahi. Ngā ue whai he whare area. Ka kua pia, amongi mai, na ate i tonga. Koe uhi ku pou na ia ka kai na ku ngawe aki pa na ku tala mea koe ni. Ka bade mō loto lahi te piki moto. Ka ku piki au koe. Ko o whatu ki o ngawe whai. Ka pehe fuk mo ku whia ki kau ngata. Hange koe na ko Santes la tu. Koe ki reka na ku pusi aki he koris ko tupou. Ka ku hoko ia tangata. No ve Australia hangi haputu i pa kui pia ko kingi Australia. E foke ko fatu he kau tangata ko ni lihai. E foke a pango. Una ui ko pano ka kuea me tohi ko pango. E foke he keke ngalo kau fefine. Ko me pe ko ngai ko ni ko ofata ki ngau mo fai. Sai. Na tangata tuko ko popo ki ka koe te hui mai te hui, te wheka taha. O ki whehui a koe ni koe ki lau pe whewheka pe ku. Sai bege o iatu. O whanau koe he o pe, kono tāpalasia koe he kakai, Tāpalasia lahi ka koe he. Te mea maria nau ai atu koe toa. Koe ke tokanga mai ki ai. Pe magoa, ka te asma mati monia. He ikai te ke hako mori ho taimi le rei, e whanongo ngai tāpalasia. Koe whehuia, ha hono o hinga, o whehia pehe ka kai a koe. Koe pe. Malo au pito e whehu le rei koe a ko tui. Koe konga lahi taha, ni i o kuna mamahe i a motu ani. O ko tui koe ni hata te whiton te ukamata me sia kare whakapolitikare. O kuiai e ni ihi mo nau na tula ko hoko au, ko tui ko hoko au ia ko makatu kia ke nau ngahi tā ke tima nau whinga. Pea kou toka ngai pa more ke mamaka pe ia ko ha sangato au. Ka mo ilo e ka kai tila mo kaka, he ikai apito ke nau lata au tafa aki. Ko hoku natula, e whehi ai ha ka kai u nau kumi whainga maarie. Peko ilo pe au ko nofo o sio ki mui. O ku kai ko ha angelo au, ka kou whehia whakanatula i a mea koe kaka. Peko ilo e kakai koe ni koe i he wāhenga i hene ue ngai kalapu o kou me mipai, o kou Patalonia tuhe, o kou Kaweriri he. Sai pe hala mea keke, ko e ne hala mai pehe paanga, ko tangutawa o si kovia ka. Peko paanga e whiha. O si ko pakunau ilo i kātoa huna tula whitu ko alo ai. Sai pe hala, ko ne hala pehe paanga, ko mea whakaruku fua ia. Mau e no fo ia. Peko pehe pe au ia pau ke pure anga ko whiinga,
ke turi le le taha ke tauki ai foi mea ko ia fonga ke te whinga ke whai to tonu ai ngā we ta te whito ko pānga e kakai ko koroa e kakai pea ka ia kakai te nau pehe nau tōra kau tak o nau pehe ko ti foi manumi ko e ni no moro pe ia pe whahoko pe ia e Tom, Dick and Harry e hao e ka au te whai ke hau pito e mo ki nau tō pea ko tonga ngai e whinga ni iko ni ke toko au ke teke iau ke tawha aku kai ata e nau lere osi o nau hawa. Pena iai e ngai umea peheni nau toka ngai na e asi he kabineti. Ko kolospo tūsi ke tauwhi pepa ko ia. O kore atu pare mia ke tauwhi pepa ko ni o ko ngongo iau o nam tila. Tolo ia tu ke tawha aku. Pea iai e ni ihi ai o nau mamahi a te au. Pea mahino beka te au no mono. Pako ko tui ko ni ihi ko ni o kuna veteki ngai whamatala tānaki whamatala o ku haka I site ke he ai e pai fu ke ni ihi mahalo ke kina mahino I ka katoa mo maanga ku ngawe ni ihi ko kina hanga ilo ia o pai fu ke ni ihi ko ia ke nau he e ngai whamatala pe he o atu. Ko ia ko tu ia ko mahalo ko ne ai o ko ni o na fehia pe ke te au ko ilo pe ko no ta pala o ne ti o ko o tali o ki ai o pe ki pa ia o to ki lalo ke kere pe ata ki au hamaya pe hai hawa ta ku te ia pe ia o so ki me ni ma ko au ia ko ia hala pa ta mo au ia ke pehe ia la pau na pehe o tau e ki hawa ko hai ia ko me o ko ki to ga au ia mai ko ngahi whau pe me ngahi whamatala o whau I ni ko ni ke lawe ai o ko tu ia ia e whoki e pehe ka nau tolu pe alu maria pe mama ko mama ia o tausa o fo inis kere ko toa pe e tu ai ko ne toka le mo lai a pito ti ko ngai inis kere ko ia o ia ko mama o pehe na tua e alu pa pe ke au o ia e whamatala ke o pehe. Fo I taimi ko toa pe se paki ai hao no tui. Pe I ko alu ke whamau anga, malama mai mama, pe a longa tu wake. Pena ia I ki fo I keisi pehe, na te o sini atu e ne tala mai I tongani, pe o malama ai mama. Ko ni ihi na nau tifeni fefeka, longa osi. Pe ko o tani, mau no whane po, ake o whina ke ni ko ni ko whamau to tonu ko ne ko whai ko koe ke to tonu ke tau pā ma wawa ia whainga tā ia ma kuro ko kia hataha ai ke ni I ko una whai mai ai ngahi lau te he ma whahira ke te au o ko tūri koe kakai na I ai e nau tāketi na u hoko koe makatu kia anga koe uhinga u kona pe he ai lea o nau whai mai he na I ai le lei na nau mi tau kakapa o ki ai ka nau kawa he ni na tu o tu usi pe o ko kona o pito na o to pe ko tali pe o ko fe mare pe ki ai mo fra anu pe ko mama o lo tu mo ya ko he ke tu no ai kakai ki a fra matala o te fanonga tu pe o lahiang en ita mo kona mo fehia ia uhinga mari e taha e o mai Aku toko ni aspiración. Malo pito maten malo mo lau mari ma ko wen ko hoko atu. Ko awe ko ke hame e te utala au ko funga ngawe he ko tu go smea e ko e au. Ko au ko I fa fonga wow. Pita ko uhinga e ku longolonga atu me fisi ko tale nek staka ta ta mahina to lelen mahina fa. E ku whainga mai ke u whoka ko whamiri e ko ke staka tai fisi. Pa moe whaka amua pe ko hai whaunga e lawa i ke mau wa whainga mare ki New Zealand. Ko ngā ku mau wha amua pe e lawa pule a ngāo whamhaki to koin whawawa. Kai ke, o kai ke peke u tala au ki ha tala noa moe mea katoa pe tu kaki ka kohe na u kawa he mui hena. Pe au nofu tai milahi o mui.
he kai pe te tu ia ka foi tala noa mo hatu ka ki mo mi tia mo tala mai a hai tala noa mo ha ve pe ke pano ko me o ko no fa he ko ilo pe au ko na tu la mo unga nga me ko mo fe to ton le sa u i he mo on ko me ko popo e ka ko ko ki me ko tala ai pa ko ilo na ke i he minista polisifo ko hi ko tu ku ka ko no ku ai hopo da no fo atonga fa fanongo ki ai ko ke uhinga ku hange ko me ke ke tau pala sia ai ola ko mai ke on mato ko ni tau fa e pe mo tamai tau ma fe nga ngo ku ia ka ko hi ko ku sio ko ke anga o fonga ko fai ai lao ke tau ke ta ko to ape pa ko ki e ke ai ho tau ke ko hi he ko ilo foko ni I o ku ko ne fa ki pe tau te a ko nga popula o hange ka te fa anga mahene aki ko na hu ma pe tu a o si loka na mi ma maheka ke me alele ai polisi o fale na tutu ni ko a o he ko hi fa ke tau ka ko tu ia fa anga o ke pe ma ten pe tonu e ma o ka pa o ka ki lava ke mapule ai to ta ko ia ka pa go ngata mahalo ko hange ko e lava pe ke na si dulu de mai ke na me alele ka ko ang pe fa nga mari ki ai ko e ku e ke ka pa o pe ku na ife o la ni ia na inbox ma ta mai o ke fe ko e tau wong fa fofo nga pa tan o le ke tau to e ke ka maten a pong I ene tau ke. Ko uhinga he koe ni una pehe o fai ko leia ke na ke peil ba na ke uta ki hona ngai api o tali ka ko whakau kau. Ko fonga ko fa ngau e aki o ka pau o ku whaka aho ene hopo. Pea ko le lewa ke peila pe ki tua ko hi ke tali ke aho ko tala tu ni. Mo e tai mo fai hopo. Ko ni tai ko ni whake tau te au ton na e mau. Ka pau pehe mai ngā popula tau enima ko hanga ton leo ki tori o ka mata ni ngau e tau e nika. O ka ke tahu e whainga maari ke kore, ke au ko me ko ngau e tatau e lao, pe o ku iai pe hatu e pōnga kuna hongana tō, wanga whainga maari ke ni i koni kuna i le bolo. Ka ko ki whehui pe maten ka tak maro. Mahalo api. Ia koe mooni koe keisi koe tau whapapa pe ka eke maino a minista o moi a ko sita lau ka pe ke ono au se panitia e toa lau na tala foki ku na halai pa ngai popula ki he tau e ono e toa te lau ka e tau e ono pa mo a ko sita ka e suspend e tau whamui he tau e ua ka e tuange ki tua e ngau e pe tau e nima au to ton pe mahalo ke to nga iange ko no kano kato na whakailo na ua I he tikite tolu. Pei he tikite whika wā ko ia na tautea I na ua ke ngai popula tau e ono. I he tikite whika uraki me whika tolu na te tautea na ua ke ngai popula tau e whā. Aia ko whakatoa tau hongo furu kau concurrent o uhinga pe o ku kone lau pe koe a tau e ono lau e pe mai whā ia tau e ono pe o ku ngā wei. Mahalo ko e poini pe he ni au ni hanga whakaho ata mai mamafa o ke isina e na tautea tiki te taha ke tau e ono pa tiki te ua na tautea ke tau e whāna. Nā koe o tatau e ku mahino a kuia mo whakaukau e whaunga maheni. Ko te mo whaia tutuni e whamau anga o kuia e whikla tutuni e au ko mai. Mako hono ave koe ko tutuni u toi peheni. Ke polisi e vahe whonua ko mea. Ke polisi ko vahe whonua o tonga tapu. Ke mou whatokanga I ko pita mo ana ko o si halaia o ngai pōpula take tau e ono. Na ke ave ia ke prisone ko watoritori I tonga tapu. Pea ko koe sela I he prisone ko ia ke whakahoko tu uni a whakamau anga. Me koni ko hanga lawa tu ko standard form ia o tu uni. Aya o tonu I he ono ai no ke ave ke prisone. Tu kehe ka pau o te ai te tu uni a whakamau anga ia pe ko hatoe mawhai kehe ke tuku pena ua I prisone ko ni nuku alofa ai o na ke iai ka whai ha whainga ke whahoko application ke hange nai ko hatangi ka koe anga maheni o te alu ki prisone I loto a whaua whai mea te whainga ke tangi o mai pe patangi a wiki tu whamau lahi CVA ia ka pau lewa o ku tari ke hoka te tangi, pe tari pe hoka tu lewa e ke process of thinking whae marui, pe pei o ki tua,
mono ngai competition. E papatu Italia, ati tuanga rewa kita titua, o malu I mea ke tangi. A walahi ngai hopo ko ilo, ko anga maheni, ko mamafa peheni, o nofo pea I pirisone, o tari ai ki he tangi. Kage, ko anga nia, kutuni ko ni ahoni, ko pe mahalo, e lapa ke, e hato e ngai mea fo e ongo mai au ke tusite. Mahalo. Sai malo apito, malo e tau mau e aho ni bateni. Ko awia mo e hange ko mau tolfi mātu a, ko e mau whaala mau tolku ia te koe. Pe hange ko e lau o ko experience a ianga koe a tau whihi a ki a te koe, he ko osi au tonu ia ka te au, ha whai hangahi ngau e lele, pa kou ilo pe e au. Nā ku tala noa ma whine motu a he ne poupou ia ako sita mo lau pe au talange, ulata pe kākā ki kākā. He kai ke whelatani ha whai to tonu mo kākā. Ko e ku ki whehui aku he mea o ko osi ilo pe mahalo hono tarika, ko whie mau ke whakamaala ala. He koe mea koe no amanake o whehui ato ai o ku lahi hono whaatapalasia me aki koe I he Facebook ka o hange koe palopalema koe nai hoke paanga koe he kaswiki. Ki he mea koe tukua ki mai koe ki ai koe, ka te au mea anga koe si o ko whalala 100% ke te koe, ka koe whie mau pe ki te whakamaala ala mai, he toko lahi e kakaia I tongani o tege nau fu mahino I e nau tolu, koe hika e mahino ke he kakai ai mea koe o hoko to tonu I he loto kaswiki koe ia. Malo o pito. Yo, malo apito I he whehu I rerei koe ni te whenga pe ke tari whakalala I minga pe o kuiai ai ngāwe whakalao o whai ki heni. Koe taha o ku whai I Singapore, koe International Arbitration ia. Pea koe taha nai tuki whakahoko I tongani. Ka te wangapo tari whakafua. Koe mea kani kau ke kasifiki. Kai whake watu. Ke mohanga o mea I koe isi whakateknikare I he whetu taki. Pea o wikai kia I hani ihia I a mautolu tene mau hafu tau kei pe ilo e hanga ani ilo o kamosi hafo I whakakau pe e whakotuha ai tia pe he. Ai me whakakau, tau whetu taki ko he taimini Kona whine ni te o koe. Uai pe upe ko ia na. Oh, ia. kau asiki ke o mai satellite ke alternative lere me space gaya re pa pare ma ke polo mot ani ko na ko tongani au tan ko ke satellite lere ma alternative me ko ni ia te na hanga ulo ai no fo kau ka te kare ko ia te na lava o fo tu ha me pehe to ko ke to ve ua e kutui ko fo kau ko ni e te ke malo pe ma ma pi event yu kala ko na o le ilo a fa aki ko ni sai na te ke mai fo kau ko ni ke kabineti pa na te kai ke ha ku ilo a ko ta o ku kau e kau tare kita o kau taha na kai ke ilo o fo tu ha kau taha toki ilo I peia e au I mahino o whakailo kau tare kita pana e omia I whakatokanga ki a te au. Ko tare kita au. Aia na e toki mahino I ki mui, na o mai ai whakaukau koe ki kaswiki, tutu ne kabineti ke o a whangatuku pa whakafo. Ki kabineti ke ne a whangatuku. Alo ni ia koni o whakamo oni he kontureki. Toki ilo ki mui na iai ai kautaha, koe kautaha satellite a tonga, pena ia poate iai ai ko whamatala tu. Nau tauau I kautare kita koe poate. Te ke ha whakataha ai poate tu o taha, te ke ha miniti tu o taha, te ke ilo ko ha CEO tu o taha, pe ai ha konistu tone, kai peke mau ilo matoka mea pehen. Toki ilo pe I mahino o mai ai toki whakatokanga e whai e whakatonu whakalao. Ko taimaka na whakatotola pe na hanga whewhe ai I kai ke ilo e au, o kuiai e kautaha pe he. Hame na kai ke ilo ai,
o whakahoko mea pehe kau ka te au na uhi kabineti pe. Toki iloia me he kungahi a lisi whewholau aki, na e pāse tu unia ko ia ko lotonga inu isila me komisiona polisi pālangi, i a ahi whakapure anga. Aia na uia i au, kai whai e fo i tu unia heni, o kui kai ki iloia e au, pa ko kabineti au tu oua i he wike ko a tunga aia ngai tu unia, o ne hau pēna aluia ke loki koe kau sekretari o tau hiai, koe uhinga koe na kai ki ilo au o toki ilo au ki mui o si tō mai au ki tu. Aia koe fo i palo pare mai. Ka nau, koe whakawhekiki ki he tu unga lelei mo tu unga tokoni ai whetu utaki sa te laite. O ku tō mamao au pito ia me poini u whaikea talanoa. Koe poini o whaikea talanoa, koe whaunga na e whaia hono tari ai kontureki koe ni na i kai ke fou i he kabineti pe koe poate o he kautaki nisi. A koe poinia na i kai ke fou i he founga totonu. He i kai ke tauhanga whakahoko ha mea tau pehe o kusai pererei i a founga o kuhara. Tau te fito ka pau o kuhaa ki he kakai o ku ngari tula whare mai hangahi rerei whakafo i tui ma tau tolu i mui. Aia koe me ko tokanga koe ki ai e pure anga. Ka kou kawau i kau whamo oni mai pure anga i he hopo ko eni. O kou tui pe kou toki nofo o whakakau ki mui na mai e ni ihi koe ni o wha ave au. Mau ke minister pe. Whakawhi ke mau lunch. Lunch pe ke office minister koe ni. Pa toki hau whakakau ki mui, ai pe taimia na e whainga ki hangi hano whakalalatai o oku. Pa kake o iloha no uhinga. Pena iai mo ku whea emaili aki mo pare mia o a e taimi na e osi mawaha ia me tiki mautou. Pena mamahi lahi ane arupa na mawhea emaili aki. Pena ku rea mamafa mo waloki ke tia. Pena o mea e pare mia au nini whamatala o pehe. Mahalo na mo whainga ke iai ha mo benefiti whakawhamiri me kasifiki. Ko ne toki uhinga maare ka te au a lea koe e emaili a paremia, he taimi na utoki ilau he tau hoko. Tāna u kaua he kautare ki tā. Ko ne toki uhinga maare ka te au a tupehe mai e paremia ka te au. Aia na uhinga mai ko kau he kautare ki tā. Ngari na iai a fo itila na e whai pa ko kau i he tila. Ka koe ngā au e koe ni, na aku kau ano, whainga koe te tau. Pe moni pe na e teke mai tu i wata ke whai mo totongi paanga. Na ia e mau kabinete taha na e pehe e tu i wata ni. Ka koe mea ke kaswiki ka pau pehe ke totongi, ka pau tuku patuku na ni ki tua i mai. Ko mau tangutu koe ni koe e kabineti, ko au pe, e pohiwa tu endoa minister paanga. Mene toa ne rea pehe ni. He ikai ke totongi paanga ko ni he pau ke whakakakato e due diligence. Ka pau o ku teke mai ke whai mo whakamo'o ni i eni. Pe au whakawhisi atu au he minister paanga, ka hau hataha ia o ai e whaipuni paanga ko ni o tari. Pena e longo e kabineti, na aku fuufie fia e tuku mako a poiwa tu endoa. He kono teke peha mea ia ke whakawawe i kovi. O sta tamu peke o ngoi he tangata e unomolo. O iai e mea kuhara. Umpo uri ka iai ho ota paki ua uri tak tāwau. Pena aku tokanga au ke mea ko ia. Fia he kai ke tari. Tā koe o ku iai e mahalo ia. Ngari ko kau au kono inga pe ko tare ki tā. Kau toki ilo au ki mui tare ki tā. He whakatokanga mai koe ka te au. E iai e ngau e whakalao mai ka mautoro ko i kai ke tau e are ama ko mai kasifiki. E na ilo pehe, e toko taha koe ne whetu takmaka te au, na whetu taki hanga tōna to eke ati ai. Na e hanga whewhe e kukau i tare kita kau taha koe na. Kumi hake i he reipa in komes, asi ai e resisita o kau taha, ko hingoa ko mautongu, na e print pe, pe tohi irewa i lalo, ko toko taha koe ni, o os consent, ke hoko ko tare kita. Kake asi ai haku whakamooni nima, kake asi haku IT, kake ase ha me ake fuku hingoa pe o okna o pakia o premier
Pena o hake mea koni wharearea I wiki koe ngā toki osi. I report I whakatau koe Labour and Commerce. Pena pehea. Whakarerei e whokare sisita ngai pisiniti. Koe kautare ki ta, ai ke mahino o ngā loto mo oni ki ai, pena ilo ki ai, pena whamo oni ki ai. He koe ki imata ako he taimi e lapa ke peheni. Tau whokotu e tau tau ha pisinisi o ngari o whai ha whai hala pe kua hia. Le sisita e kau te rikita toko whai waka kai ke koe te nau ilang tau ki ai. Kone whihala ki pe koe tau ngā ue, peke pānga pa tau tau ka teke ia te mea whakalao ke toko whā koe, koe ka nau ilang tau ta, tā koe na nau tare kita nau te kau taha. Ke tuku ngai aku mau iai koe kasifiki. Pea ko kawau I he tui, nā ku kore au ke pure anga. Ke hopoi pa whakatotolo I whakalao ni ke o kakato ki olunga. Nā hanga ko haina ni hanga whakotu e whakaukau, nā hanga whewhe hono tohe pepa o mai ki kabineti, ko haina alo whenga ke ne sisita, ko haina ni hanga teke o mahi ngoa ke tohe, toko kātu I olunga. Ke asi ke ataki tua ke kakai. Nā ko whakotu e mahi I wharearea ke whakatotolo. Mo iloi ka pau na ukau I whai hala, he kai au pito ke u whai e whakotu koe ni nā whare ku mao ai au. Ko ku loto ni ke whai mea koe ni ko ngā ko ilo le lei, na I kai haku kaunga tāki ai. Pea o kua kore ke whai whatotore. Nā ku, nā whetu utaki mai a tensenia reka te au, I ono whaka ilo foki ke kasifiki sa lai tea a tongani, a puranga tonga. Pe te u loto ke whakamooni mai puranga, pe iyo ko loto ke whakamooni, pa wata hao e tau ka witness a tensenia re. Nā, la mare a tensenia ka anu mua pepa e tokoni. Ko aluatu mai pepa ka wai o kutohi nā ku la unga ki he CEO a Labour and Commerce. Nā o hovare a CEO he ku la unga tu. Pena e anga whewhe hono le sisita hui noa. Nā kai ki u ilo ia ki ai. Nā ave tatau e tohi koe ke a tensenia re. Pe hanga rewa tensenia re o liu whakaparangi o kau ia e a teche affidavit ko a kupe ko fuakawa koe ke hoko koe. Pala ko tari no ia ke whaunga ko ni mo whaampe. E hanga he kakai o whao e nau ilo he ko roa whaarea pehe. Kapau mo whe ilo mo oni e politiki. Ko ni pala noa mai peha taha fo poini central pehe. Manga ni manoa koe ki mua, ni manoa ki mui, te au ki hemba, uange au ki matau. E ki whaatau si o ke ilo. Te ke hanga rewa o iloi, te wai umea ia o kei puri, mono pui putua. Au pehe, ko te hūkoe ke ngā whamista, o ku lahi ono ahi. Lahi ono ahi whakapaanga. Ko kau poto me kau tau kei koe loto, nau ilo nda whanki a wawa sistemi, te nau lava huai. Pea ko tau tolu o ku hui ke tau hoko ko māsima o aho koe ni. Aga nā tula māsima, o whakamāsima ke miti, ke ne taofi corrupt a miti. O tau tolu ke tau taofi corrupt I sistemi. Koe hui ka tau tolu pa, koe ke tau kau hawa tau tolu, kau pau ke asi mo oni o tau komiti ke ai. Humu pe mo tu umo, tau kakapa pe ke mea koe ia, ke teke pe. Mena u kau au I whenga ke taofi mea koe ia, na fuhubili wharearea, na fuhotu a subcommittee, because standing committee a wharearea ke anti-corruption. Na ukore ke sea ke fuhotu umua, ke hoko ko standing committee a wharearea a anti-corruption committee. Pea ko ilo pe mana e whainga tā, pau aurewa kore ke kau no pere, pau aluai te alo ka no pere fustua, o kore ke mawhenga we aki, pau tāngirewa. Sea ko he committee, ka ke popo mai te fuhotu. E sea ia no pere fustua o whakotu o ia komiti ko ia pako au lor tonga sea I he taimini. Kau koe whika fulawa activity teke ai ha anti-corruption commissioner a tonga I he taimini. Ku pau ke whakotu o ia kane toki activate a ngai komiti ko ai. Mahalo ko tali no ia mo tokoni atu ke whihu I koe whika waka me kasifiki. Alo. Malo bitu mateni o si mahino leleia ka te ako au mateni ka ke wako na ngata pe kalasiono pe ka pau ko mahino ka te au kalasiono ka ke mahino ke kau polisi o stoni ke nau ka mapa ka ko au malo au pito to whaka malo hea I pe e mau falala ki ho ngawe ako mo e sea o mau popo mau ke loto at pe mau kei loto at pe ke tau pure anga whaita tonu.
ko me mo ofa fonua mo vai tau ko politiki o mau popo ke me tau biso ne ofa malo kau hoko tai pe mo au he whanga mali ko ni ko e ku whehu I o ku ua e foi whehu I maten ka ko kolepe ke tau mau ha loto tau ataina ka lava ke he o ku mau e loto tau ataina ke whaia te foi whehu I e ua ko e ni. Ko ku laki whehu I o ku iho o ngā we, pia ko e ua lewa foi whehu I. It's a bit personal, but I need to get it out. Ke lava lea ak. O konga te lea? Io buon. Okay. Ko e ulaki e whehu I e mateni ke ko ki kole pe ki a koe. Os mai no I e awia e ku whekumi ki he fo I, ki he tāli ke ngai, ki he tāli ke fo I te hui ko ni ka kou. Whaka amo pe ke toi hanga tuku atu hen he penolo ko ni, ke hanga whakamala ala mai, ke mahino, ki he kakai koe, o ki he tau kakai ko whakaanga mai ki a koe. Mo e whakaanga mai ki a mau tolu he ngahi pousi o mau tuku hake ko mau poupou, ki he koa team ki tonga, ke poa te patoa ki tongana, ki aia se misisika, mo koe, mo e ka whakaponga toi. Koe whehu I o ku uluaki, I ai e mea ku mo whele mai koe whehu I koe pehe, na ake hanga right off e ngahi mo ua, I he oe kakai, I he tukha wahenga, ke katak mo a whakamala ala mai ki ai mhala ko taimi ko e ni na ke leo I he whahai ko e ni ke hangangi mua whakamala ala mai ko e ua whehu I ko e whehu I ko ni it's personal but I hear it with my own ears and I want to ask this question ko e ni ki a koe ki mua whoki pa te laka tu ke te manga ki ha stepo e taha ke te alu o pehe te hoko ko e taki ki ha whaunga kakai. Ko pau, I he e kuanga ko e whakaukau ko e a aku, ko pau ke whakama opo au mo e ku family, mo ku heko hoku kau sapota, first sapota e tau potah mai ko ki au I he e ku ilo. Ko au, ko whanau, ko Māori pia mo whanga sibling. Ka ko whehu I ko ni he ko whanongo ki he lea ko ni o pehe. Ko lea nei whai e siaosi e ne tali e ngahi whehu I, nei omi ki ai. Ko ne lea nei pehe he I kai ke toe lava ia o whengawe ak whakataha mo koe I whale a lea. Lolo tonga ko ni ko ki mo wā o ko mo whakafofonga lo ua me tonga tapu uluaki mo tonga tapu whā. Iho o mo ngā we ia. Ua ki ai o ko mo ko siausi ko ho mata apule. Pea ko e anga lewa kweu I o peheni. Ko e hā ai ho o kovi pe ko ha toonga mo ui o ku kovi. O ku pehea e tonga tapu uluaki he ikai ke toi lava o ngā ue pe pehea e se auspohiva he ikai ke toi lava whengawe aki mo koe I whale a lea. Koe ua e whehu I, ka kou whakamaloa te he tuku mai whengamari koe ni ke ukau mai ki he penolo, pa kou whakamaloa lahi ka koe maten, na ku osi, ka ke toi fu introduce at wau, he na osi hu mai pea o halo watu pea pehe ko ku whai ak pe ia, ka ko kulele mai aku me la paha me tonga tapu hongo fuluang. Pea
ko hoku ki kasini na ko lan mata o si whakaamu ke tuu mai ma ai patoa me tonga taponga fulu. Ko whakaamu pe mo ki he tonga tako ni ke ne whaitotonu. Ke whaitotonu o tuu mai aki ke hange ko ho tuu he o tatawia mo e tuu ko au ka ke lalata o ke kakai whaihal. Ko lalata mau pe ki he kakai o kunau whaitotonu i he mea sii, he koe te whaitotonu ko he mea sii, te whaitotonu ai pe he mea lahi. Ta tau ai pe ko hakovi pe koe ha o ku te whai, ai pe ke mahino i he taha kotoa, koe ko hoto loto mo oni ke te whai mea ko ia. Pe a ka pau lewa ku te ilo hal, ka te step back lewa o fixe po i mea ko ia, ka te tok hoko atu. Ko ia ko ki i whehu i pe ia o ko ua tuku atu kia te koi mateni pa ko whakaampe kia te ke tari whie malia ku ki whehu i ke whakamala ala mai ki he ongo ko i whehu i e ua malo au pito. Ko whamalo atu i whehu i lelei ko ni ko kore pe ke ukamata me he whehu i hono ua. Pea ko whai ai whamatala ko ni i loto matla whaapa ke ni i e whai kai halawe tau te whito i e whawhonga o tangata ua ki ka kono uhinga ko ki maua o kuma puke puke ai lakanga whiri e kakai pa matari ui ki e kakai e te uwhenga ke o atu ai ai whamatala e whakapoto pe kai tukuangi ke matala ai ka veinga ke tokoni ke kakai foki pa ko te tau whainga taha ni ko ngā ke tau whiri ko pehe ko ia o ku i kai ki ulawa o tukua ki o oku mooni o pito o hanga o whamatala ke tua ki o oku he ke mato e lava whengawa e ke whakalelei me mo si awasi he ku loloto palopare ma e kainga ko i siu matua ka whainga tā mo nieni na uku mafu o loa. O whakai loto, whare pe i loto he pāti, ka koe ke tō lako palo ki tua. O kua tui koe palo pare ma, koe whakawhekiki mo tau whengongo ke lakanga taki. Ko no elito totonuia. E whakamo oni e whakamatala koni o kou o atu, ki he rea koea o ku pehe, koe lahiange ho mawhai, koe lahiange ia ho konga i keke. O ku iai ai kāinga o mawhai mo ekonomika. Koe lahiange ho mawhai, koe lahiange tā puak wha ekonomika. Te kou ilo ka taimina e pekia e tangata eiki, iai whuki ai vacuum e koe sea. Pekia tangata iki, wa ilonga i tōlahi mai tangata iki ko se misisika ke ne hoko atu ko mautataki. Ko whai ai whamatala ko eni ke ilo e kakai pe. Ko taimi koe na ke mo ue tangata iki, na e sea ia mo taki. Ka ko au nanga tataki u whakataha ai pāti, ko au nanga whakotutu e asenita me u me alai whetu e aruki ai whakataha me taimi ke whai whakataha. Ko hanga ko ui whakataha mo tala e u me. Na ko tokoni pe na whai koe i he taimi na whakotutu e pāti. Ki mua e whakotutu kone pāti te ki whai whilia na ku awa moia ai ko au o a Gris ko kalaifu moala tau ke whengawe aki. Na mama tō mo he taha i taha. Ili ku alofa. Ko e lotu pe ia mo e tala noai ai manifestoa. Whehu ia kalaifu ka a Gris, tari a Gris tohi au. Pea mau whoki mai rewa ki heni, ha ua ki heni o fometi fo o manifesto a kaweke. Ko pēni koe ko whainga ki ai. Mea i rere he tangata iki, ai leading role na ako whai e pāti. Kau kai ko au tala mai ke taki. Ngan tala mai ia ke taki a misisika. Pea ko whakapapa i lahi ene tutu uni, he kuia i wisdom i he tangata ko eni, e tau e tau ene ngā ue o kei ka kapa au e ki ai. Na whapa apa ki ai, o lele iange talango fua, e whai whai lau lau. Na ko talango fua ni ki ai. Sai, o mai,
take misi. Mau te atu pe o tamutu i whataha o pāpi. O toi pāloti pe o mautari katoa pe ke hokata misi. Ana mahanga si mai he mau loto taha. Ai whakahino pe na whai akilisi. Te take a misisika. Koe mau fo i lere mai ko ia. O ko koe tutu ni ia ke take e. Ka o ko ia o kuiai ai tua ke whakotuutu ai whaunga ke toi whiri fo o e take. Ausi o hiwa ia. Peanga ia koe kohanga sense o mea. Ki mua koni pea toki hoko katoe o mea koni. A pau te o lava ka are ako po ofisi. Na si lava masa o hiwa ki hengi o tangu pe hengi. Hawa se hausi ki hengi. Tangu e sea koe. Tangu te sea koe horisi koe. Ko ki ofisi. Ana matala noa. Ne whehu i ene na whakahoko mai ki a te au. Ai ke mahino ko hai ia koe mo au o kutaki ka taurele. Ana whahoko ngewa ki ai. Sasi. Ko hai na ne hanga o kona koe ke te hau ke tatala noa ki e taki. Ko hono uhinga ko o stala mai whainohino mai a Crispo iwa komisisika o taki pana ki whanonga ngai a sasi. Ko tō te whakaukau kai ke. Ko kuhongo i talo me aho koia o kuia ni iu na pressure mālohi mai ke se haosi me tua. Ke liliu e whaunga. Ke liliu e taki e ma misisika. E mohanga a whatoka ngai ko tipeiti o whai ko e taki ko misisika pe mo se haosi. Ko uhinga o whai a mamahia ka te au he koe fo i whenga rin kawa ko ia ko awe o ko tu mālohi ta ofi. Ko hinga o whai mai mamahi ka te au. Ka pau te mou pe he pātoa minus ni ne osi anaia. E ke ta tae e tu mālohi ke ta ofi e mea ko e ka maurere. He koutarange ko la kanga taki ko me ngā we tau tokanga tau toke sevesi. Ko misiona maarunga tahu o mai ka tau tolu ke whakakakato te mokawati. Ko misiona ko totonge tau tokanga ki ai. Ko tau whengongo a tau tolu ke la kanga taki. E hoko ai mo veu. Ka koutui ko ni ihi ko tu he tua siasi. Ko ni ihi a kuna whenga ke si master mau kama si koni. Ya o kuia e taimia o ko la pa whenga ak moia i wharearea o ma. Ni tanga te mau ai. Ko ni ihi a ko tu hono tu ake a te au. Ko nau tolu o kuna whenga ke mea ngau e ka siasi paku. Tape moia o confuse whafonga ko ni ihi pe ke a te au. Ko tahe whakailonga. O ne mea i peia mea kumoi. Ka o fu malo he pressure me tu aki ai. Koe pe i ta ko pohen. O una hanga o mahoko ko sausi a leo pe. O leo pe he ke whakakaukaua na ko hanga e au pore e siasi. Ke u ira ko pore e siasi i he ha. Pore e whakafunga ko whetongi e tanga tapu aki. Whetongi e i halakanga kehe. O koe whika mea pehe ia. Koe pore ia e whai ke sea. Koe ngā koe sea ia ne mau koe la kanga taki. Pa ko tokon sea ia ko pen fita. O koe koau ia tokon sea. O koe ka hula kanga ia aku i mau pāti. Na e koau na spokesperson ke taim na ke lau Maria Aklisi. Nā mo ia, o si teke mai ni i tatau peko teke tu ako sa si ke to spokesperson me te ao. Pe to ia o ka ko ni. Ko gure a ko fai ko i radio ko au pe ia te au. Ko i hanga fonga e pati. Paka ko au pe o ko gure a programa radio i wiki. Ko ia ko pehe ko o kai ke lava whenga we aki mo sia si o kai ke tu ia o ko mea mo oni. Kono ai mo oni e nia ona. E whai ngā taa o whenga we aki mo whakafofonga tonga tapu uaki. Ko ni ihi o tu la whare mai i hono tua. Ko ni ihi a o tu mo o niau o palo parema. Ke mo hanga whakatoka ngā i kanga kanga taki ko toa pe o kuiai e kau whare. Pe koe whihene e kau whare. Mono tuku a ki i ki nau tau o palo parema e taki koe kau whare i meni ihi a takai. Ko ensinia a pare miana tuku a ki koe ni ana tuku whai kia i ki whakte tau tea.
Ko ni ihi ko he atu. Na ia ni ihi na nau whare i hatu i. Na e paraparema. Na e tuwa ki i nau tolu mo rea e tau pāna passporti. Ko ia o kou tokanga o ke ni ihi ko e he tafa aki ko e whawhawhonga tonga tapu uruaki. He ko tonga tapu uruaki ia te ia pe ia mo e ātakai na e tupu hake ai. Ko konga kere le lei na e tupu hake ai. Ko tango al hau e ke society ki tua. Kamata ke hau e vao. Ono no o takai holo ia. Ko ni ihi a gopsi parapare mai. Na i kai ke parapare mau moia ki mua. Ko te parapare ma te ma hua ngā ue. Kono uhinga ko fia mau mo interest ai ni ihi hono tua. O fia mau ia ke teke ia ke alo taki. Ka nau hanga pe o whai kia te ia ai mea pepe na nau whai ka Krispo hiwa. Ka inga te mohang whatonga mea koe. Koe whakataha tu pe koe ai ka whakafofonga. Ko piveni piu kala pe toko taha. O kai ke whakafofonga u hao huu he mau whakataha. Pena e mau whakataha ni ihi tāngi a Kristi ki. Tai taripiki tua a Ospeni ka tuki huu mai. Ko kakuanga ia ki ai. Te mawatu mautaurika whispare mia. O mohe mai e fu sofa I loto office ko pare mia. Ta sese lo loa. Ko fo ianga ko ni e nofo I takafalu ko o pare mia mo taki. Mo ne pekia pe ko pare mia. Kai fu ki taria e misisika mea ko ia po ki taria e mautou. Ko whakataha ko mautou ko whakataha pe ai ka whakafofonga. Ko ka hata whakafofonga e ke hao kawai tu ke tai ni Filipe he ni. Ko kau kantiteti ko a mautou ke whakakato una hou mai ke maukau he kokono whau ia e pāti. For all ia ke ni igoni e nau tō ki tu a me sia kare ko influence. Mai tō ki tu a me sia kare ko whau ko ngā polisi whakataki. Hena ia I rea na whakahoko mai ka te au o pehe. E o ware pe whakataha e kau whakafonga, ko akahia te matapā ke awa ko hae mea fufu'i. O ne hanga whakafofonga I mai ai whikaia mo unua ke kau I he kautaki. Pe o ne hanga o tala mai ka te au ko interest ai ni I ko neu tokoto he whitu ko ia. Pe kono hinga ko kai ke tari ki nau tau he formeti ko e ka whakafonga te mini. Wana holo mui pe o teke mai a se hausi tawhaaki. Ke ne whau e ha fo I pungunga fo o te nau whiti ki ai. Ko mea koe ko uhinga au ki ai. O se hausi tap moia ko wikitima ia o ni ihi o unau whenga ke whare kovia o whakatatau ke interest pe anau tō. Pe ue sia I ki mau tō. Nā tup a se aspohiwa I he atakai le lei. Family le lei. Ne hanga pia mea e mea totono. Ka kia te au ma wakai o ku whihi e ne hala ko e ngahi fu. Tā vani koni a vaine mo e vāo tā e tawhaki he ko whakatā whoki ia I he tohi o ngai whia mau whakamamani mo whia mau whakamaterie. O ku hea I te sio ke visone totono. Ako te koe ku lava o whenau aki e rei mo ia. O ke ke tui au ki ai o kumalafu pe mawhinga o reki lelei, o kumalafu pe matala noa, o ku pe na mau matala noa I whare area. Ponga to goa pe ia, ta noa fuo whare area. Ka koe ka mau whatonga e pe teni koe. Pai hau ke mau ta noa, ke hea. Kone whoki pe, whoki mai, si ke hea ni tala noa. Ko whailonga ia ka te au ai pressure koe me tu, au whoki au pressure maroni ia koe. Reformat ia ne whakau. Kau o whaina lahi au a se hausi. Mo whakafonga tonga tapu uaki. Mono tupu anga lelei. Mo tupu itua lelei. Ka o melei e ni ihi o unau. I piki mate nau tau I ono tafa aki. Kono uhinga peka nau lelei whawhoi tuitui. He kai hao pe a se hausi ka mau tau. Ko ni iha ko ia. Kai peka hafo isi a kare e te tare ai nau tau. Kai peka hafo isi a kare Asia. Koe ni pe nau amanaki ala, kau kai ke nau wanga iwa, e ue sia ai tamasiko, e si iwe sia kovia. Aia ko putaria ko whihu utu waki, o monbe ngari pe pesenolo, a more ke mama o ke peheo kua whihi ai hoku roto ki ai. Bo ke po, ka mau family eno, mau ki family, ka mau huwhi ai pese asi. O ke po.
o ia ko ke pe a lot o ia ko tau fehi ka siasi o ko wongo ia ko to ta ko ni ko victima o ngai interest o fu malo o na fenga ke na whakawaka e na whi mau o fau ia siasi ke mea ngawe akia pero hinga ia o kuesia siasi e te uesia i pepa ma pāti ia ako e kau ai moe ai o whihu hono ua ki mai o mai e pu whai mo fōpe ia o pe na anga right off e ngahi mo ua pe ngahi pisinisi e taimi nau kei minister i he revenue revenue and customs ko mea ni mo onie ni na o pehe ni ko tango tāna ki ai ha paanga ni ngai pisinisi pe alu o ova i he tau e ni pa o hongo furu kai te lava tāna ki pe au whai lewa e potu ngā we a decision ke whaka mahino o unrecover ai mo ua ko ia e wingo ni ka pau e tuku ai ngai mo ua ko ia o lau ia ko ngahi paanga e lava ke hu mai paanga hu mai kau kai ke te lava o tāna ki mai kai wisi ngai business ko e pa mate ani o hoko ko whaka amana ki hala ke taimi fat pat seti ko fo i paanga to kua te e pehe te ne hu mai o whaka paanga e ngai paanga e whi mau a pure anga ka kono ke te mau ia ko me whai pure anga decision paper ko ka mea fo o ia ko pepa kabineti ko ia na e fatu pe fo mai i loea a revenue ko e ofefine o akris o hiva ko teisa na e loea ma e revenue na e kake ainoa ia u mea ko ni ma wama wha hoko atu o kukawa e ni ihi i he royal family o kukawa e ngahi pisinisi ma kau no pere ko mahino o kai pete lava o recover mai paanga ko ni o fula pena o mai lewa pepa kabineti ko ni o fo mai e loea hau ia ke CEO hau ia ke teau pe aula mo ia ke kabineti sana tutu ni lewa e kabineti ka pau ke fo nga mahe ni ia o kui kai ke fo nga ia o ku totonu au kito e ave ke pot nga we panga hanga pot nga panga u na kau office na to na to project pa te o mai ma fa ho pero no fo fifiri pena na to lava reverse me ko ia pe kai he ko ta hapoto pe e hu ki ai even te lava ta na ma panga na ia me consultant na ha o to ta ko ni me America o ngā oe mo ki mautou, pako ene whare i e ni, nā ne hanga ko stēni, nā ni tala mai, ke write off we umo ua, ka kukai ko tau tolu pe me pe ka tau pe ufonua, nā kei ka haku pisinisi aku ai, nā kei ka haku, pa nā kei ku nofa o whakalau ka toe ngā pisinisi e nā fula. Ko mea koe nā whakapau i kon mo oni o unrecover ngā text ko ni, peko whakamooni mai a kau ngā o mo ua kone na wala tau o si ai pe iko. E o kai peke nau te rawa e nau tau ria o tāna ki mai tu hau ko ia. Ai koe mo o nia whika o atu mo ngā ue ko ia. Nā kai ke pehe ia nau alu atu au ia. O whiri maha ku kau pone ke hanga au ia right off e nau te. Nā o kai kua wina ngā whatu e pepa pepa kabineti koe na e fō mai pe e kau ngā ue ko nau tau na honga i loi. Ai ngā ue ko ia. Te ki tāna ki at peki a ia. O kia mawhai e Minister Revenue, ke ne hanga o whakamore i hatuku hau a pisinisi. Tau pehe i tauni, o pau ko koe o ke mo ua paanga e 5 kilu ko tuku hau, tau pehe o pisinisi ke pureanga tauni. O kia e mawhai e Minister, ke ne hanga reassess e mo ua ko ia o te 4240, hange ko ni. E lava pehe ke pehe. 5 kilu ko ni, totongi pe ua kilu ke pure anga, totongi taha kilu ke ku akauni ako e panke, pa whamormore i kātoa rewa toi ngāria. O kia e lava pe ke hoko e ngā scenario koe. Ko tami koe nau, alo i koe ke lakanga Minister koe Revenue na whakahoko rewa ke CEO. Ko koe pe mo kau ngā wete mo whai assess ko ia, hei kai ke ukawa wai, kono uhinga ko motor mo ila technical reason. Pena kei ke te kaua wia, ka piki tāni ki te hau hata haka te au ki assess na tuku pe ke kau ngā au.
Na ia tahe kau no perene si tohi mai ke motuani o kore mai ke tu hifo mua ne tu hau. O toko taha koni o pia i e pikinga mo ia. Ke tu hifo mua ne tu hau sai. Ko uire wa ofisa hanga tonu ko kaunga ki atan ko kore mai e whika kuma tu hau. Alo ngā ue ki ai. Ko o whare i ke tutu nia. Aro toko taha koni o mai. Tana mai e ke toi hike tuku hau ia. Ko whare ia. Iyo na mau whakatotoro kone totonu e nina ki tola ke toi taha ia pa. Aro whakatu mai pe pā o mai pa whamoni stapa pa tiri wara. Si hanu mai no pere koni ko kore atu ke tuku hifo tu hau hanga e ko hiki. Kana e tupu pe ia me whare ia kau ngā ue. Tā tau pe ia me pepa kabineti koni koe o ko whamatara atu whaingai whihu. Ko whare ia ka ngā ue na honga iloi, pe a lelei taha e koe CV, pe a kua tui whakapapau. Na e iku o hanga e pure anga, ha pure anga pe e huki ai, tene iro pe au anu rikawa po ngai mu ua e koe ia. Ka kutu uiau nea mai i misihara tokua e ai pa anga pe he e tā naki mai. Ai ko ku tari atu ia ki he whihu i koe ia, ana e lelei ia pe hano tuange mai ke ata ki tua au pitu. Koe ki parparema pe hano tuange, mea na hanga to'o mai ngai pisinisi o pehe hange o waha mau pikinga ki ai. Mama o apito ia. Na kai kina to'o mai fo ataka kato. Pisinisi mahala na wangi au tupu. Ataka kato e ko whangi ki mo ua. O kawa ni ihi me he royal family. Kawa ni ihi me kau no pere. Ko ne kakato ia ko e ataka e paraparama. Ko toko ni atu ia. Malo a pito. Whakamonua te wharearea e tau ni. E sai pe te hua toi pe au. Ia. O kuonga te pe. E kumi ose kumaka. Ia ori hai, humai. Ia malo. O malo at whafofonga pa mo katak pe kau penolo kau ki hua tarewa kua mi ose kumaka aku. Ui ko helo to ka pe ka ki he te whanau no pe ku ki wheui ke whafofonga pa ku si ma pe a tari pa ma pe mahino ka ko whi ma pe ke ongo ke kau whanongo mo e ka kai ko na whakanga he koutou kau e fo i whehui ko ni he e kau teke ko ni o kuna teke ke whenga ke asikovi ki he ke kakai e whafofonga pa ko whamore at pe ke ki talanoa mai he kuna e kau e fo i mea ko ni he ngai polokalama mai a piveni ba mo se tita o tukua ki o pehe ko e loi ai loto ai tangata ik pare mia ke whakawhisi. Pe a toi taha pe a ko toi ua pe te whanau no e ku whehui. Pe a mo no toi ua pe ko e na whanonga tonu pe he lea me a piveni. Pe a tui kia ka kai toko lahia. Na e i kai toi whie maa koe he pare mia pe ke aluange i whare mahaki. Na asia i horea he po a po na aku i tonga he taimi ko ia pa na aku laivi pa na whanongo he rea whafo pa na ke pai. O whaka i kai ia e piveni pa mo e kolope. Ai mea koe pe aku nau whaka alumoluma o taimi ko rea ai o tā nau kata mo me. Ka kou whaambe whafofonga ki talanoa mai ai ke whanongo e ka whanongo ke mo oni. Malo. Ko whamalo atu i e whehu i lelei apito koe ni e riai. O whaamu pe e ongo re o lahi atu e whamatala te whai e. Koe uruaki, koe mo oni na e whie mau e pare mia ke malo lo. Koe mo oni koe ni o ko hanga whamatala atu o totonu ke ilo katoa ki ai e whanau. He ki mu a pato ki hau e pare mia ko api o whakahoko maka te au. Na o si yongo mai a o mari. Na e hau ia o tala mai ka te au. Pena e ki i tape ko ai a peo ko mea moone hoko. Na hau whakahoko maka te au o kuloto pare mea ke ki malo lo whakahau. Ko e osi peni ai vote of no confidence. Pea mau toi foki mau tau. Ko e osi ni ai anu dissolve pa mau toi foki ko o pure anga. Pakake fu hinga ka te au ai mea ko ia. Whahoko mai rewa ko o loto ke whakawhisi. Pea kono unga ka kai ke hau mea a krisi.
lahe mo ua o se pa ta no pa pepe o pe o o ho vale pe a ko tangata e ki pe no na tua ko ne hu mai pe I hoku api ia I mea ia to ka ngai kia e al ko au o mo hanga mea o I na ki pala ia kia na I kai au pito ke fein ke asto kua ko no inga ko father in law pau alo pala kia na aku ilo hoku ngata anga mo ku kamata anga pe no fo hen ke mahino tuangi ke tau ataina ene fai fatongia ko tak. Nai ni ia na o pala kia na na fuofi apito na na nofo na tokia. Kage ko hore puwa ene foi aspehe mai pehen kone me mai pehen ho anga ko peito matangu fai makai ene fa hoko mata teo. Maten ko au o ko fe malo me ngau ko fe unga ngau ako. Kona ku tau toi foki pure anga tau mau e tau lahi te heke ke mo hoko atua ngā hue atua ngā ko whenua pene pe mai rewa alu mua o kumi mai ai whaunga whakalao te tau lawai o whai ngā hue ko ia ka pau te whawhisi ko whewhe hono whaunga hono ko pautang isai nuke ka te au ko alu e o tuunga ko minister polisi na ko alu rewa ui a tengseni are ke ofisi o matala no ai pautang e ku super confidential fra matala ko ni. Na wao nge o fe ma o pare mia ya ke frafisi. Hanga mua o fra fo mai a fo nga mo sitepu e fo wai o ka pau e fra hoko mea ko ya. A rureva e atensen ya reko a te mene ya amnias ke fu o fatu mai e pepa. Mo e fo nga ono fra hoko nga we. Ko fa totolo la ina fa hetamsi. O mau mai ngā we o mai in writing o tohi pe au alu rewa o ave pepa ko ia ke a Crispo Hiva. Pe au tāngi ko e whare ien e atensen yare ki he whaunga nā ke whia mau pe au hanga rewa ki ai. Waha taimi e ko hanga o ange ki ai me o ka o whakakongo kai pe ke u toi whanongo au iau pe a hataranoa. Longo ia. Pe au ilo o si ai ni i u kolosi ke mo mea I ka inga pa mo hanga lau e whakailonga taimi. Ske pe ten o hakakai o ngā mā ngā uma mautoru pe nau whoki pe a hūha whanki kakai kehe e liliu e anga e nā whakaukau. Lango o si pakai peki u tō kakai peki u tō kangau kia. Na a pehe o ko fie tek ke whakawhisi tangata eki. Ka mo hanga mea I o kuia ni o kuia nau interest ke pare mia ke mate. Ko tu I wata na e filia me tua. Ko e aho pe whakawhisi ko a krisi, ko ne are ana ko na api. It is in his interest ke pare mia pe a krisi, ka hoko atu e ne minister. Aia, ko uhinga ia, o ko tala atu ai, ko mea mo onien, na e osi ilo ki ai e whanau ia. Na kai ke ala, ko hai ia hataha e lava o tu o aluat ke tangata eiki, he hiri tau e tolu ene ngāwe, pe lolotonga ene taki e pure anga, o hutu o huai ki loto koe pare mia, e alato talatu. Whawhisko e. Who would have the audacity to do that? Pari. Ko hono mo o ko ia pe ia, tene toki mea maa ke mea ko ia. Ko mea mo o nien, o ko talatu. E ko a whee pe tau mate, pe te tau rewa tu e whakamau. E iloa e mea mo on kon ko hanga talatu. Ko mea mo on ia na si haitanga tia whainga mai. A u ke hene pekia, na ko talamai o koa, whainga hake pekas, kia Robert Senturi, pekui whee ene whakawhisi, ke ai ene whakawhisi. Ko mo on ia, na te lawe ke pehe koe, na kei ke te whee mau, he pare mia ki sio makatea. Kainga, te talatu ha mo on i utai ke urea aki, na aku alu he po, tu o fiha I he po, koe nai si whare mahake, tu o fiha alu ki ai. Pe koe taimi ku alat koe ki ai ene kei sai pena I whare mahake. Ko kua koe ki roto, o koe whake ni ihi ai. O nau nofo pe fuk na topa ko ila na tula piweni, tap mo piweni. Roto pe hape mea ku ilo he pare nia, ke ilo ki ai. Ko kua tu nau i ai ko pe. I want everybody out. I need to brief the Prime Minister on a national security issue. Everyone out, please. Au ka toto. Kau hanga brief e pare mia whekau aki. Mo ngahi past whakamui mui whekau aku mai whaitau kona tapu. Na e mauai ai u mea tau
Ta tau tof pe moia o ngau ya ke kau polisi. U mea tau pe ko kumanguna ngau ke kau polisi e tai mi ko ia. Mea tau pe ia o to mai e ni i ko ni. Hango e M4 ta tau ko ia o ngau e ke i. Hen kan pe ko ngau kau polisi ko mea na alo brief e pare mia. Fi sio kono uhinga ko na uloto ki ai ke o ato ha mea positivi. Pe o whakahoko ngai. O ia e taki e kau marunga i e whaitoko na tapu o spuke e tangia hingoa. Ke ki aha mea positivi o whakahoko atu ki ai. E auska pe au hao, ne fia mau peke sio ke te au. Nau koe pōkoe ki mua pato ki ave, nau alu hao, alu matui, ma hen me whanau ke iki. Ma whetongi pe mo koha ki whare maha ki aluia no whao. Hao ia. Ko wau ke hewa ia. E koe pōkoe ni, tā mai o koha me i whare maha. O whe mai a te sio mai ki a te au. Koe whahi ingo e tongu hengi. Nau tok whoki mai pe me ai. Tā mai ke te sio mai ko au mo misisika ke ma aluangi ki ai. E whahoko ane rewa ki ai. Ko tango ko. Tange pare mia. I'll see him in heaven. Tange pare mia. I'll see him in heaven. Si ila me hoko. Kon hof pero in me fana. Ai mama hai ko koe ta. Kei ke alma. Kei ike pa whanau. Maki pepe. Kei ke tua alu. Kai li aki nau tonga. Ure anau tango ko. Tange pare mia. I'll see him in heaven. Now took a rat bit. I feel like my was unconscious. Coma. Ko aia ke ave ko. Kinusila. Ko pova mi muila ta noi moia. Matara noa mata ke mata whaawasi. Mai maka te au ke te lawe taka tai kia whakawhisi. Lord. Ahalo ke te lawa whakamoon. Ko huat ki loto ku tauntu pe ku tap moi o mainu waine mana wakasa. Pe hu mane ki tua ke holo. Matara noa pe. Pende pe mai hoka te ngā we. Ko os awe. Ke rea kane pare mia. Ko awe ko hoa. Pe mai ko lava ngā we na ui au ki ai. Ko kakate mea na te ulawa whai. Mo hoka toa ngā we. Pe hu mane wa ki tua. Ko mana tu i ko au, ko mari, ko misisika. Pe mo sione po hiva. Nga mau. Tu e holo. Ko e lea ni nau whai ai. Osi. More pure anga. Pare mia po hiva tuen roa. Sai. Ora pe. Te tamai hua sione po hiva ki loto. Te hume tamai pare mia ki raranga. Te hua. Tangutu peo. Sio ka te au. Mo vete hau ke lau kia. O mo toko lai. O te tandai. Ko anga pia maurau. Ko mon beo mea koe. O sio ka tu tamaki. Mo maa majority. Hoka te ngau koia. Koia. Pe huma ki toko tanga sione. O te mo toi ofa hoko mea ke tandai ki. O whainga tā ia. Au ke tai tōne mo ui. Ke pipiki pekele. E manatua sione po hiva ke rea na whai. He kai uhinga na kutu ai. Ka ikai te whetongi pureanga o ke laumari tangata iki ke ne supervisor ai transference of power. E move te pureanga. He ko ia ai makanito te ne puke ki mautolu.
Kana ke tek na pe ko o ga fa ma motive. Na e tonuang ene si o pe tonuang ene ongo o hinga ko talango fuai ki ai. Na e tonu ke tuang ene whakau kau ke whawhisi. Ka pau na whawhisi mahalo pe ke lau maari ha taimi loa loa. To a te mawhatukutuki a ngā ue. Pe e whai ngā taa ki hani ihia ke nau ngā unu. Pe nau ngā unu mewa ne rea mai pena koia pena ne mau e charisma. Ke ne rea mai ke kakai ko toko tāko ni uhe osi ia. Ko uhinga ena e tonuang ai a ene sio. O hai pena ne whare ke pare mia ke pekia ko kakai sio kita ma la waki lai ke interest e kakai. Ko hinga na whaia e rea koe whare maki. Osi, pare mia po hiwa o wete. Osi ilo e au ko osi lere au tau ua ki mua. Koe whanga ki tala noa o whai holo, koe laku maka whai ki moana. Ka pau he kai ke whai fo i mea koe, koe tala noa u mea koe, ma tangi re rei tō ke lā mahai hai. Osi. Nau alua hako ki ai. Koe ku whakatu atu pe. Koe ku whakatu atu pe koe ko misisika na tala mai koe a kiriske ne hoko atu ki mautou. Ku mamahia pohiwa, taru e kurea. Sao, koe kurea ni o ke lau maari e a paremia. Sao ke aue te ke peki, te ke awe e ki whare mahaki, o te ke awe e ki nusila. Tok lea ni o ke lau maari e pe ia. Ai wana moni na tapua ki au e ki ke tanu e ksio. O si ilo me hoko. E ngā unu e ni ihi ko ni weke nau te tokanga mai ki nau taupa. Ko hanga u tui pehen. Mai te ngai akau o ko tui u loloto pehen. Te ngai akau o me loto ni tui ana tope o ngai maka ko ne pe mai pe man na tosi. Si ke ni iko ya. Si te mo uru pe mo tu whare are. Ke loloto tui. Tosi a lui. Ni i ko loloto ko tu to e ki kere mau o loloto pe pe a ka tawe he maka mai ni i to te fe tu loloto pe nga ka vao ai nu ka ni hanga he fie ma ko mani ko ni no o na to pe a tanu re va viso ne ke tafa aki o ri he kapaveve ai kumie mama pata gare va ni o loloto fe unga pe fua ke ko sia ko ko ni i ko loloto o fuai mai pe mi igoni e ke loloto na tu na to ria pati e ke alu te tuai he mai foi apere ko e u po kai mai foi apere mai fu apere mai lau mai ko aka me ka to kau pa ko anga ya ko ri hai e me na hoko ko tu pe ko feinga he taimin ke to aki tokua ko more apure anga ko kai ko au ko kai ki tari pare mia pe po hiva tu ndoa ka tu ke mau alu ke mo utang ya ka inga ka pau na mau ke ni i te ke loloto i kina tolu a vi so ne fakate mo kala ki ke taki ki mau tolu ke a u pe he o ngau e po pula ka minista ka no pe loto ko uhinga ya ko na tu i pe he pa ko fakakau kau ko pe he ko more ke te au ya o feinga ni iki ko kai ke ngata e nau tono no kai ke tare tono no ko na finga ke tifrek ki tu ke as ke teke tu ki iki tu to ku he ke ilo ka kai na mo on ko me mo oni e ta pe me ni ko ni ua hapita na fi poto ki tau ke na ma e tala tai ki pa kai ke tu wange ai fa poto o ene ilo ma ne tau ke ne taki ki mau to kana womi ke fie kau ki pai takai holo ke fitia ke nau interest na to ai ni pe ku har ti mau to o nau fai ke si se au spohiva malo abito fa fonga ko mal ala bito o fa mal ala pa ko fa mbek tari kakai ko ki fa pipi ke pe ki ai ula ki na time ngene fa haere mai ko pare mia ko ki sayone na o sire ma muna i na malo ko fa are at pe ka ba de mo nga fa fe wana na mo fa matala fa fofonga tana o si pai pe ki pala ni o ke mo ui be tanga ta ek pare mia tapu pe mo ka ku
Whamalo lahi atu apito e whafufonga ke whamalala leo ke whai. Pakutau kore pe ke kakai kon unau kei vei ua mo nau kei mea ke nau maa ua hawhi maare. Koe tari e mo whamalala mo oni. O tau panga, tau whikumi gai. Koe pe malo o whalai atu apong. Koe makako mios. Malo, o wadi ai. O wad. Santesi. Santesi mo pano, mo lava mai. Santesi, unmute mai. Ia, ka hua tua he ku fufola i tātua i pa moja. Okay, pano. Santesi. O Santesi. Ia, e hua ta pano pe te hua tua. Santesi. Iro taha pe kau toloa he nā hu mai. Utesi. Ia, pa ma te whanga maari koe ni, ma tēni ke kaua tuai. I he polo kalama koe ni. O ko ngat pe? Ia, pano gitarisi ka e hu mai repe a Santesi o ai e rewe ni wheui ka e. Ia. Ia, sai pe ka toki tupe ka pano ke ne whai wheui. Ka kua te hu ka kuas mai pia kuia ke mahino ke kakai pōpō ki he patoa. E pakotu o taha pe ko pōpō at me te ananda. O kua seria whoke ka lasi koe ka te ananda au. Ko hinga koe ko hingoa te ananda ko hingoa e kaua. O kau pia mo lupe kaua po. Tako ka kimu aia te whanga whawhiloaki atu au mo tupuanga. Ko ku tata iki ko sen la tu laki. Mei baba. Ko fae ko anis la tu mala. Ko anesi me ko matua. Pangai mot. Holonga baba pe mo nei afu nei. Ka uve ko nei afu. Ko tata iki ko sen la tu me loto poha. Taina me paia ki mataika. Pako ku whineiki na e ako pehe korisi kunsalo te. Pa pehe araiki na ako ia he korisi ko tupo. Kana na ako na fualu pe mamaloa i he tahiwa ua alu pe ko wahiwa. Pone malolo ko me ako na alofa ako Waterloo i wawau. Whiunga ia mo e hoko ko niko e time tau, Second World War. Pana e pore ai ke alu o sotia. Pana e kau he ka ofisa ma alunga e tau malu i whanua atonga. Pako ko whetu na ngā ue ai, ko malai wakapuna. Ko ene tonga e malai wakapuna i tonga pe mo anonou na awhia kunsalo te. Palotonga ne ngā ue ko sotia na a te kore e tiutalahi o korisi ko tupou ko Saufapula ke ha o ngau he korisi. Pena e tukurewa sotia ka alo hoko atu he ngau e siasi pa me iai. Whetukutuku ko e kolosi me na fualu ki toloa ko e nai alu me kalasi wa me tolu o kamata e korisi ko tupou. Pe au tupu haka i pe. A mau tolu ko mau ki whamiri. Pe ko e uhinga ko ne kuasima he poni ke asi hukumata ako popo ki he brea anga whakatemo kalati. E kulahi ngai me aku hoko tau whanua. O tonu pe ke whakalerei. Ke uinga ke inasi. Ta tau pe ai maulunga mo maulalo. Ka tatau te whito ke ngai whani uat me muri. Pa ko tupu ako he korisi. Na tau pe maheni aku mo agirisi. Ke taim nai ke iako ai. Alo ai pe koe alo whai ako. Pako uinga e koe e ku mahen mo agirisi pana osio no ulunganga pe hokai mo ne ngau e kon opfai pana tu pe apo po ki a hi tamilahi. E ku follow ko ne mea ko ni. Pako uinga koe ku asima he poni kono mea mahu inga ko ufafa i no tapalasi a ko ni koe a maateri. Nga teni, malo i lotolahi. E koe mea kana hoka koe, koe mea na hoka au.
Pako mea ia i longa ia i he taimilahi o tau lunganga whakatonga. Ka pai alu hataha whai hanga au ele rei. Hika ia tuku hono tāpalasi a ia ona. Ka he taimilahi. Ko anga e whakaukau ki ai, o ksioi ke kakai o kukofi hana uloto. Alu whataha mo me heka. Pai hape ono whakauhinga i heanga koe tau nofo. Ka kou pou atu. Ki patoa, pese te au. Mo tolu ko na whainga au. Ka koe kuhuma bea he poni ke mahino o kou pou, pese te au ke mo ngā koe no whai. O koe ia me ai ke manofan matolu me muri o to fie poto atu ai. Koe mau pou, mau loto atu mau mutolu. Ma den, pa behe ki he toenga kātoa koe ni koe o e kau whawhawhonga e whare rea o mo ke tu whakataha. Kau mahalo mo sio mai peka o wharani. Mo ki Sutherland, mo ki mea lan turu koe ko tui. Koe pare mea, ko wuna mohai tamata, koe ka korisi ko tupou ia. I he korisi ko tupou, ko mea pe e tolo na ea koe biai. Koe lotu, koe lao ke tau, mo whai to tonu. Pako whika whaai, te toki ai pe whika whaai, ko mo mawahe koe, o koe ki tua a, mo tokoni ki he ngāu e whakakolo, siasi, ko mea kotoa, pa mo tokoni ai. Pa tau tuku atu pe mo tolu mwhaosi ko ia i wuna, whingai ki e sai ka ke whoki tonga ki e te whiwhararea, ka pau uku ke te ke kau, pe ko e mea whaosi ko ofatu, o atu pe i tala monu ka mo tō māteni malo e ngāu mi tonga, pa pehe ki e toenga, ka misika, ko mo taki ia. Ko ia pe malo. Mara pe sante kofala ya te ko. Uma e pe pano. Pano. Umai. Pano. Yo. Olha bem. Mano. Di mana tava matenda. Apa yang dia tu di apa tu yang mana aku si mahu ya. Iya, ah. Tapi tapi lawan que foi una mama itu aku ataha ko timi mo foi pode ko mama era mama assim aqui o apa que te motava que una fitu na poate fitu aku buat orang que te fata na rua para foi toda fitu patoa ai ba ko no wa ko te que wa fata o penai toda fitu ai na toda sua poti ai ni Ponga pe foi ya foi o me canto que te hatoi. Ku tuwa aku ya kata ko tolu. Mahalo ku saya ke helo. Pe ano ke to ke hasta de Malo. Malo abi to pano ko ofala ya ke te ko me popo fa ko. Aku ko re pe ki hata Tonga ka pe nolo ku ki motu ai hoko mai ko ne pano ne fi mau o ki fu mau ka kato ke ko ke toko ni ma ta fa o mai ange pe ku ha ko fi u I
Ma ko te hui a pano me e lava ke whengawe ake ko a timi pia mo foi poate fo o kon go fo tu e siasi. Pia mo ne foi konga kohono ua ko whiri kone toko tahawhitu. Toko tahawhitu pe e lava mo toko tahawhitu pe ta. Maka ko foi on foi whehui bega me hupeke. Ne ko e lava ngā, me lava ngā o whaka. Ko mao tu he konga kone ki mea. Malo au pito wongo le rei mai no whahoko mai koe io te atu pia mana tu i kote o tuku e whai me sea koe pāti ai ka ko ni te wā pe anga e kua kai koa aku na e ko vuna ko si heni maua si henia i wikendi ko e wuti ka u e whahoko kare area te la ia e whahoko. Nō ka te te rea. O wango re rei at peku rea. Ongo mai pega o kia e o ton kai miuti ka atoa. Io mateni wango le rei maka wai tō taha ku kai ke miuti mai. Miuti kai atoa. Miuti. Mawa santesi bea wana, Mo miuti mai ka la kai fa punga o lele mai mau po ko pano, was beauty mai mo ko pano. Yo, malo. Miuti mai santesi. Ia ko miuti atu. Iyo, malo des. Iyo, kora maten. Malo. Avuna que te amo. Como ainda que faz a ai a farerei e fai. O que leva o trabalho a pai a tau I mea koni. Ke urua ki koe visone o ku taha pe o ku mahu inga a visone ia mau tolu. O mahu inga ne wharea wa kiso pe koe sino koe fu atape. Koe spekia tangata iki. O kei mo uia he visone. Ai koe visone koe o mahu inga taha ke taha pe. Ai koe visone koe whakalelei whakatemo ka laki. Pa koe ua koe pātoa taha pe mono manifestoa. E tolu, ai ke taha pe tau taki ko misisika. Ai a koe nia tau I mea na hanga whakahoko ange, ka iai ha whakarerei pa whakaho ata I mea koe ni, a tau koe ni. Ka koe whakaukau koe a kou ilo, kou he keiki whulawe loloto kia he kou ilo pe koe tala noa, o ku whai e sea pe mo seas pohiwa, na mau whakataha koni na mau tu whakataha me pāti a neaf I whare area pene o hake ai ka veinga koe ni kono hinga koe oma koe whiri he keke mau tari ai pe o to tonge iai ha whahinga action ke whakahoko ke unu ke wawe koe anga ia o whakaamu ke taha pe tau timi he ka ua o ku e pare mga mono mo ni ana ko tau hanga pita tolo whake I kuna ke whaha taha. Ka ku ai mahino ko e ka weinga ngawe a sea he taimini o tuhu ki ai. Koe whinga ke taha pe whaitimi pe a whoki mai ke pātoa pe taha, manifestoa pe taha, misona pe taha. Ako ngawe uro tonga whakahoko ki ai pāti he taimini me tau whaaamo pe e lotu e kakai mo au kai tokoni mai ke kaweinga ko ia. Ka pehe e pano ai whakaukau he taimini. Koe mea ka nau nofo o ta whakaukau ki ai
he kampataanga nia. Na fai finga ke fai pe whakarere I loto pe he pāti. Te ua asiki tua. Koe nua asiki tua. Pea ku alu le vai o whihian. Pea na whahokan le. Kua pau ke tau tala mo oni ki tua. E kua alu palapare mai ki tua. Tala mo oni ki tua pa tala ke kakato. Ka whai mo fua whai tutuni e kakai. He kui kai ko mautolo o whai tutuni. Ko kakai o whai tutuni. E ilo he tamawhiri he ne unu ma nove mago te rofi. Ko kakai o whai tutuni po ke ave whamatala to tamuka nau tau ke nau whai tutuni o whakatatau ki ai. Pea ko pa mai whaa mai hanga information go tuku ki tua o whai toko palapare ma. Kai ti peni fo kia ko whe mea o ku tui e whiri kakai ke nau tui ki ai. O whanonga mai ai ai au whakamatala whahai ko e whakamatala ki mautolo. O hau ai o hau mai ke taimini. Pea ko wangoi pe mahalo na ko o matu a taimi ke mahino e kakai e mea mooni pa mahino e onga ta whaaki pe. Rā pe ke te aru pe mo te whakauwa rā ke tā vai pa te whakaukaua ke whoki e unu mai o ta whaaki ke whaerere. Ko tu unga I koe ia he taimini, au te ke au whangatuku, ko mea pe ko tau pe ia e onga rei. Ko sia te whai whorau koe a sea o tuhu ia ki ai ke whakau o taha pe ai pātoa, pa taha pe whitimi. Ako tokoni e te wawhai he te taimini. O whalai at pano. Malo. O mai e hoko mai whaastaka I te hoko mai ria ko koe te ke whausi pe alo tuku ai pe pe alo tuku ai pe alo siki. Eke kau kai ke mawhihu I mamu lo siki. Siki, siki kai ke ta whehu I ma whaasta pa hoko rewa ria koe whausia pe ko lo siki ten whai ta lo tuku pa pau whehu pa whehu e pe ia ka ko whamalo lahi atu ka te koe mateni e whawhonga e atu e mauki kurupuni e pe nolo malo ho tari rei mo ho loto maulalo ke hao whamama ki mautolo mo I kakai koni o nau popo atu ka koe. O whalahi atu ka koe mo I family. Ia, tau whehui tā lai se hui ka hao. O whaatu mateni. Hu mai pisa. Iyo, malo pita ni. Malo le rei mateni. Malo e tau mwe ngā ue mei tonga I kina. Kou whiawhia whenga maari koe ne kou mau ke whakawakataha ki whehui. Ka kimua ia kou whamalo lahi ati a te koe. Koe talo e mau hu mai o popo ki he ngā weni, ki ono teke visione. Pe au sio ki ono lahi no tāpala sia koha ke koe ia kuas whai ke lawe ki anenai ange. Kua kou tangani ia I ho ngā ue whai moho tuu mau, moho loto toa. Pea moho whai totonu. Ka koe ki mea pe o kou kore ki lahe mai muai. I he whutau lahi koe ni ke ngā ue me tangata iki. I he kusio ki o ngā ue o kou whakakaukau ki he ngā ue koe ne whai he tangata iki pare mia malo lo. Ai whonga ho ngā ue mo anga ho mate aki koe visione. Koe ha mea na ke aku, pe ko ha mea na ke aku I mo ngau me tangata iki. Te ke lava o wahe mai ke tik mautolo, kau pou. Ai ni o mau ke vei ua pe ko feta whaak te mautu uai. Koe ha o whare I e whai mea tik mautolo. E lava ke mau whai ai whiri totonu, uhi ko tau hanganak ke whiri goni I November. Ma lo au pito e whihu I relei e pisope o whalai atu ki a te koe mo poupou me ngau whai me murina. Whihu I ni teke ai mātā ka te au I whakahoko I public e. Ka iai ha mea te wako me e toko tāko ni e. Koe ni te hanga o whakahoko. Koe whahinga lo loto o ene tui. O fōwai pe ia I ngai whainga taa ke. Ka ke tū mau pe ene tui. Na e au ia ke taimina ku alo ia o hopo mo I kone hopo a ana. Ko whairi pote au ia I taimi o tonga. Ana o ke fōmu ono mau whaafau e sei kau ki ai. Ki hau koe ai kere a ia ki
newsletter pe au newsletter pe na ke na u article na whapalangi pa na mau to u mea me ai o tohia te mau essay mau ngahi o ilo ai kau ki ai kau toki alu pau ako pau fok ma pau huna raki huanga o e pot ngau e ako o toki transfer ai ke pot ngau e prisone pau ara ke ai peke ngai ngau e ke kau whanongo ke ilo koe e ngau e ko e tita he taimi pa ma tau ake ne hopo. Te eki ke mamata he tangata whakatanga i lahi pehe. Hopo, kone atape para hopo. Ka tuku mako pehe ne tui. Pea alo tangutu koe tō tahape. Ne tangutu eni he sea o tahape pa ne hanga pe ia o ia i pe ia. Kone hopo ni mo pohiwa tu ia mtoa. Me whakailo e pohiwa. Tangutu mai a pohiwa ma ne timi ana ta whaki tahama ne roia. Masa pasa o mana tua. Nau kau matang to ua pe. Peo ki tango tua siofi. Siofi hono nima. Siofi hono kou ahe. Peo ku kakano ka tangata pe rapa ia. Hono natula alo loto pe he en tui. Ko kurea atu kono inga ku kawa ia. Mahalo te pe he ko tō tahau whakahula i tahe kau whakafofonga. Whakailo. Kai ki utoi ilau pe koe whakailo e whiha, hopo e whiha. Whakahoko mahi uloia ka te au, ahataha ose uhopo, ose whatuta whaiwa nene pe mai, ose mahopopa mai kuna pe mai. O eni ai hopo lolo a taha ko whakafofonga i koe wike nima. Ai koe mahina ia taha, pe moe wike taha. Ane pe, koe hopo koe ni he waha koe kuristonga tawana pe he, koe lolo a taha ai. Na uke pe ia wha, uke koe nima. Nofo pehe whakamau a ngā he aho ki he aho, ne? Niu te moe. Ko tala noa atu, koe ume koe nuko urea atu, te ke haki i vai ua, ki he taukei a tangata koe ni. Whakamana i ke ta, i ke whana, ta i me whei tu. E ko hinga pe koe ne tui, whei ane ki na i mo ne whanau, whakatapu. Kono uhinga pe, whainga tā ia, kono uhinga pe ko ene ngā ue. Kai haku pe, kuia e rea ko manatu. Mau ke ako koe Ingrisi, koe tala no historia, toka tāna iwi koe, a man for all season. Kono uhinga pe ko ene tuina, se Thomas More o tuku i he prisone, whaama tu i te liliu hono loto, koe ki ne whiala o whakapongia. Ka paremia ia, tāne ka whema ke liliu pe mua hono loto. Te liliu e whahai tā uia ka tū mai masi ia. Ako si atu piki tua o whai lau, pa si atu me ki prisone, mana lau, pa si atu, si no, pa si atu. Liliu a tu aia, tu ma. Iku ai peo si tamate i ai peo. Ko kusia kake nā tūlako a krisi, ene matu uaki mai, ai fo i waha taimi na e kei mau ai e tāpū, ko topu tapu, e tau whainga culture whakatonga, ka whainga toko taha koe nike ne hanga pō tatara hake e, ka whainga ke whakahuhu mai mama civilise o te mokalati. Koe whie me aia me tarisone e kōnga ko ia. Whainga fu aia ka mautou e taimini. Heka mautou ia e fo i irau whainga fu hakune o si tā ia whihipi, tā uafi. Koe me aia ko wako ko he toko taha ko ni. Koe tuu mau o ene tui. Pea, te meni pa peo huu mai, nau mau e loto lahi. Peo huu mai peo talani. Ko ku hau pe koe o mau hoa koe no lau tala ko tana. Unge ta whaki, tuku i mai kere aka te au. Ko au, o si mahino ka te au ko au te ufohi me tatau, e whahu pisona. Unge ta whaki, ka tuku mai ka ulerea, pe te sai pe ko sai hu pisona. Huprisone, whailo, o hore pe. Tuki mā fōu ta whaki. Ko semi are neo, kai peke sio atuau ki ai, o ki ai haki matu ngau mai a ene tui. Ko me e ko wako me tō tāko. Ko loloto o ene tui, ai toki whanau whakaukau ke pe tohi. Whihai ne ka kai o mātuku pā, mui a te au, e mui mai, o nauri aki au, ai koe pe mai pe eki. Fua kakoro sipa ke mui mai,
o watu le vai ki a prisone si o mau te ki mui pe ala ke whakamawanga polisi si o mau te ki mui ale pe pe a ke whakamawanga la hikina si o mai ki mui tokatolu mo e konga pe toe vai e tui ka koe toka taha ko e ni fu malohi e ne tui malohi e ne tu ma ki ene i visione mo e ne tau mua ngawe o ta tau ai pe koe whonuan ka inga mo mea o tau whe kau aki i he toto i he whamiri o au ke hou e ki tutuku i he siasi. Nea noua e koe ko wako mea ai. Ka toa ai ngahi wheki toa i he ne mo ui. Mua taha pe kakai. Tai ngau ne tāna tu ungai ai mea ke ne whai. Mua taha pe kakai. Na e ngā ue ia mai kakai. Pe koe ne tui na e langai. Hau whake ni i o langa whare he ahonu. Langa ke ki hoa. Te utalato e whare na langa koe akirisi. Na ne langa ia he kakai. Koe whare area, koe fu whare ne au ke langa. Koe fu whare o kakai. Koe whare ne au ke whare rei i hono pou. Mono hoki si. E kauai e kakai. Koe whare ia, koe tufu me monu e whanua. Ko ne kau pe kau taki uwhiri e kakai. Ko ne hanga sistemi o whakapapau e tawhere rei mo tawhe tāu, mo tawhe tatau a tufu ngā whenga maari. Ko whare na langa a krisi, ko whare na reo mai ke tau o whakakakato hono langa. Ko hai o whehu ki ai i he loto whaka osi o loto o ko whakahoko atu o totoni ke tāri, ke whiri ko e kakai. Ai ko me e ko wako me mo ue tō tākoni. Ko e loloto o ene tui. Mo ene fua tau ko criteria ki ai ke ne au whanga tuka ngā o te whai. Ko whē mea sai ke kakai. Ko mea ia tene ai. Pea mo hanga fua mai ka mautou e ahoni. O loloto whē e mau tui. Mau lau behe loku āre moana hano tāputa. Whē o mo sio mai ka mautou e ahoni. Mo e anga e mau mea, ko whē mea fua o mau. Mau kei fua ke kakai. Pe mau fua ko mau kato. Pe ko mau fua ke totonga ko mau whanau. Mo a kā ngingila ke urere holo a wai. Whe mea o kuiai ai fua ai kau whakafofonga mo kau taki i ahoni. Mea hafu genu mo whai whakamāwai. Ka koe nia criteria na kuako me tangata ko toa koni. Mālohi ene tui. Kei mālohi nai mau tui. Pe ko mau osi lia visone ka mau ai mea ke. Aloa mo se ia mo tuku e tui. Hau ia, o se whao te fu tamapua pulu koula ia tu e tawhaaki. Ko e whetu alu kia e tu he te mini. Uma whao nai ha pulu koula he ahoni. Kai tuku e visone na e omi e tata e kike tau whai kuki ai. Ko e mea e ko wako me tata e kike. Tui ke mālohi. Ka ke hau peo confused pa ke whiwhiri ko e whemea kusai ke kakai. Ko e mea e ke ai. Mālo. Malo pito maten fala het ke te koe pe mo nga wela he fai pe a fatawang pe pe he mo tonga koe ka fa ke na ma nga quality ko ke mau ai quality ta tau na ma ko tanga tai ki malo pito malo a fa piso Malo mo ai ma fa nga mari ko ni ka ki ko ka tai pe he pe ui Malo e lau mari he papoponga e tangata ko matenta koe luelu, tau mau e whewhini. Ko whiawhia he mamata atia te koe, pe hange ai i tonga i te sio atia te koe. Oku koe taluen me he tau ko osi, os lava ne tau e taha moi konga. Hono tā palasia koe, mohono tuku aki i koe, he ngahi me alahi. Pea neongon neu kau mua ue roto mamahi ko hiko whako ngā koi. Pea na aku taimini ihu wha pehe mai kakai ni. Hame au ki asma mateni. O kou tū lewa au o hoko koe pare tua ki whangau. O malu i koe o talangi. Ko mateni koe ki asnoa i takai holo ihu koe ko habare. He kai ki halake peha taha o laivi ku mai mateni ki tari. Ko mateni e toki asi pehe me alahi. Ai ai ase poni. Ko whehu ina ai ke whaika te koe, whekau aku me tāpalasia, koe nai aku ke o sianga e koe, o mai i ngahi tari ki mua.
Ia pia foi fehu i taha te honga o apia te koe mateni. Ko taimi koe na e hua ia sia ki tu a mi wharearea. Pea mui atu ai mono kao ngā whafofonga o na hou ki tu a. Ko eni ai rea na ane whakahoko. Uhinga e ku hou ki tu a, he ku i kai, ke mou whai hanga ue i wharearea. Ko ha ai ngā ue, o toton ke mou whai wharearea, na e tu o ngai, a ene mamahi o hou ki tu a. Ko ha ai te fito i mea mo oni, mo i totonu, na hoko ai a ene hou ki tu a, me te kumotolu, o mawahe me koa timi. O toi alu o toi potu a ene komit mawahe pia ana. O toi whakahingoa ia, ko koa te pātoa. Tu lewa tai mini ko ua, koa te pātoa, mo koa timi. Ko ha nai ko whehu ia, ko ha nai, ai ngā ue na i kai te mo whakahoko i wharearea, tu ungai ane mamahi. Malo o Malo au pito pa ko o whalaiat kia te koe pa mo ngā ue pou mate aki me i hena. Mau lawe monua i hene taime o mau ai whakawharearea takai horo ai. Malo pe mo mea te mau whakaosi mai pe ki tauriki ke api o whae koe ni. Whai ai e mau papa ki mai tunu puaka ko si ene tokoni mai o mau tōu mai kau ngā ue me e wharearea tonga. I lohe ni he kau karake. E ia ni te nau misi na tore ngā ai ke he. Ko ne pehe tau riki, ka kapa ka toa kau ngā ue ki ia e umuia. Ua malo ke te koe. Si tokoni mai mā te aki mai me hena. Mio ka patu lawe ke whehui o pehe. Toku au kai ke mau whai matola ngā ue i wharearea. Oko nofo o whiwhiri, pe koe hā. Ai ngā ua ki, ko ngai toi whehui, o mau toi whehui. Ko mea panga whoku, ko konga lahe mau ngā ue. Ko e whoi tipe o asi. Ko ia pe o asi. Ko ngai ngā ue koe i tua, ko mea whakatahi tua. Hanga ko ngai komiti o mau sea. Ai ngā uke whoke asi ia pe o ki tua. Ko toi whehui o mau whai. Ko konga lahe ngai toi whehui, ko whakahoko e au. Me mei ko mau pe o mai ko tari. Ko awe au ke newspaper ke rea ke pāki, ke hoko, ko mama, ko information and knowledge is power, ko mea ko awe ke kakai, ko lau i kovi, o pure anga, ka koe awe ke mama kakai punua. Mahalo te upea o ko kawa toi whehui lai taha. O wau ke aho ko e ni, o wei o ngai toi whehui ke kaumistau te tari mai. Te pe tari mai, os tari whalalao, te tari mai, Ike, ku osia pa mau ai a vote of no confidence. Ko hinga vote of no confidence ke whakailonga o mau tui o tonu te whetonge pure anga. Laini tatau ia mo wholofola ne awhio. Pea koe motuani na ne hanga tohi a vote of no confidence. Na utohi e o fisiko eni. Na hanga tohi a vote of no confidence mahalo mahina ia e ua o teke whakahuia. Ko tāna kia whakamatala. Ko nā kei ke iro hataha ki ai. Pea toki whetu taki mai e ni ihi me inu sila. O mahino, ko hino whenua ke whahua e mau toko hiwa. Ko tutune wharearea ko ke toko hongo furu ka tuki lau whakahua. Whetu taki mai e ni ihi me inu sila o mahino maua vuna ke mau hongo furu aki. Kono fo i activate pe ai me ana stuku pe e kure toku. Aia na uhanga ave ka misisika, tama misisika okay. Ya uhanga na teki na ke tala ke ka whakafofonga. Kono inga pe na a mama. E na mohanga fik, ka pate mo foki ke taimi wana whakahuai. Na mau tuku i e mau tolu ke alu hange tof pehe ke whaiha vote of no confidence. Peka ke whaha tala noe ke mau tuku i mau tolu ke hanga noe ka minister. Ka ko osi whakatoka warongolongo. Na osi mau kai peke urea ui tata. Ai holo he kau whakafofonga ke ai vote of no confidence he mau kai tangu pēr ke tāne au ia ko os mau ia. Ko stohi ia. Ai me u application ni. O whakama opo u pepa. Koe whake pepa ke apply at pati ke ala toi pe ai ka kanto koe. Tai. O tiki. Nemena ilai koe e misi koe ku mau. Toki ui rewa e kau whakafonga tanga nao toko e mau whakataha. Koe whakataha ma mahini. Ko tuai pe mau whakataha tu. Tu whaia te pepa vote of no confidence ia. Mo whamaoni mai hena, e ke mai reko. Saspohiwa pena ne waki e ke, e koe hae ni pau tāng, koe vote of no confidence.
and I wake my night. 2 months ago, o tari pe mau hatau toko taha ki toko onga fua ki. Whamoni pe o whahuai pe e a tatau pe. Ena surprise e pureanga. Pako ngā unu wawe e pureanga ke sima o nau tuu kono uhinga ko mau foi surprise ko na e ali. So we've done mau pehepe na mau whai ngā aue ke ostaha mau iwi ke whetongi e pureanga ko taha ko ua. Nei te whahoko atu mona whahu ko te impeach a ko si tala blavu. Nei take nge sea pe au whamooni a wheteve te au ki ai pa mo are whinau o whahu atu ki tuu e impeach ko ia. Ka pau e ngawe po pula wangpakatapue minister pe hangarewa he wharearea o ansitia e ke mautela mautoria o impeach a taha ko stoi ki tua. Ka kutu e impeach ko ia pa ku o lotonga whataha na hi komiti a wharearea kauki ai kono whailo wharearea. Ea, mau pehepe o mau osi kwa hoko mau rere taha e tipe iti. E lelei foki ka pau e whailo ngai mai o peheni. Foi ngā aue na kai ke mou ai. Taha, ua, tau, wha. Ka pau whalu fua foki whamantala. Whai ngā taa ai koe ke whai ai tari. Koe tipe iti o mau tipe iti. Koe motu ani e kainga nei. Nei ke whailo au ke whahu au plisone. Koe ngā koe angata whapapa ke wharearea koe pehe. Koe pau, ko tohe u pau o whahe pure anga. Koe nau pau ulai tahai e nā uo ngā ue ke lotu ke au kai takai ho. Nei lau ngā ia iau. Ko anga tai whakapapa ki whamau anga pa koe tau te a, ko nofo plisone a tau noa, mo ua panga ni maafe, pe koe suspenda e wahe. Ai koe nia ai kupu na e whahu plisone ia akilisi koe, mo filo kalafi a kau ola, mo kalafi moala i plisone. Koe interestingly, koe tai mga nai whahua akilisi, nai whahua ko au toka taha pe ofisa nei watoritori a koe ia. Pako au nau si whahua krisi prison tau te ha. O na ngā koe ki hai. Nā ku tari rei ke u alu mo au o alo au ki hai. Ko prison e na tuku e kau tau whangawhatapu. Pea nā ku osimau au ki hai. Nā ku mau hau ki heno whawhamiri mo whamiri, tango whamiri. Mo te teu te mo nofo heni te u alo a tau nofo i hua tautori. He kai ke kore whamore more. Ko mea pena e whemau ke kore whamore. He i kai ke kore whamore more. Ko mou tolu o totonu ke mou kore whamore more mai. Mai whanua. Mou tuku o alu o wahe ai o mou ngahi mari. Koe ke nau ngā whapure anga. Fu more lahi. Ko mou o takai holo whai au kai. Ko tonga peke whai peke tongani. I he taimi o toai a COVID. I he taimi o te whesite e patseti. He kai ke kore whamore more. Pena i kupe o whakafoki. E minister polisi a ene lawa pe a kanseli e pe e kure anga. Ka koe, o pehe au ia koe rei tahai ko ma whai i he waha taimi a bakwa ka whai ngā taa. Ka ko tui mo oni ko haku. Ka ku iai hani i o nau teke mai o whonga o tanga tapu ua ki. Ke ma waha ia ki tua o aiha fo i pununga ai te nau whiti mo nau tau ki ai hasino ngā aue kehe. Ko pau be ke kumi ha uhinga ia. Ke whai ai mawahe. Ko o whaina lahi a tonga tapu uaki. Mau kuloto pe ke ikuna mama. Ke ikuna mama e whakapo uri. Ke hanga e hani i totonu o whare ia. Ka koe mea koe ke pēna ke mau whai matola hanga au. Koe ke lawa o ia fusia o whē ko ha mea te mau ai. Koe ma whai executive power o ku ihe kabineti. Mabago e tari ko te wawa o atu. Malo apito e whafofonga. Na ke pehe foki na mou kau foki no. Na ke kau foki no pau koe na e vonsi. Ko hea ho mou connect mo nusila. Ai uhi ngai na nau kau mai pehe ko ki nau tolu na nau whai mai. Ai whotutu mai ki whai vonsi. Ko no ua peke whaosi. Katak pe whafonga whehi whaosi. Taimi koe na ke minister polisi ai ko lahi no tāpalasia hako pehe. Na ia orea na pehe. Ko ke osima e ulu feke. Ki he ngahi whai hia la lahi koe ki he whai toko na tapu.
Os koe ako whai hoko ia, ui kai ke mo ua hataha ia. Pana tuku aki ilahi ai koe, na e loi ho ngā ue na whahoko, i e Minister Policy. Malo pito. Malo, teu kamata atu pia me tukaki koe pe whiu I whekak pa hae mau whekau aki ko manu sila. Ko whekau aki manu sila koe ni ihina nau whenga ko o whalotoa a vuna ke hau ke mahongo furu aki ka whakahue vote of no confidence. Ko pepai vote of no confidence na toka kato pe ia hengi. Ko draft ia au ia pini. Pea na pau ke ave ka misisika pea ave ke avuna ke fia maarea avuna ke toki lava o hako. Pea ai koe anga ia mau koneki mo nau tolu ko e whenga peka ke whakakakato toko hongo fu. Na ia a manaki lahi ai ko no inga ko pehe ko vuna ko toko nipare mia pe ia ni I ngari e mui mai a vuna ke hoko mea ko ia ka koe anga mau koneki. Ko whehu I koe ni whekau aku me pehe na he urea o ku mao ngahi uru I wheke whekau aku me whaitoko na tapu. Kai ke hanga mana tu I haa aku rea pehe. Ka hanga o mana tu I ngahi rea. Ko rea ni koe na o hanga o whahoko. Ko uraki ngā aue na mau whahoko po ngai polisi ko supply reduction. Aia, kono ta ofi ai hu mai koe mono whetā whea ke ola whaitoko na tapu. Pena e kamata ia me kaurana. Aia koe kaurana, koe awana upuhanga veteki takai holo. Pea e unu hake rewa hono puke whangi kaurana ko ni te naurea nau tolo tala ka uru I wheke. Aia ke nai unu hake mau ngā ue ka nau tolo. Kai ko ngā ue ni whaingo fua, o mau nofo I ngai whanua muri, pe te mau mea le lei eni. Koe ngā ue whaka intel on the tānaki information, ki mua pa ke toki puke, pe hua ha api koe ngā ue mātua whainga tā. Kai kehe ka nai, koe ki sirini, mo ki resources ko mau I tonga ni, koe ia na whai ake mau ngā ue. Ke mau mea I e kā inga. Koe ki patiseti koe o mau, koe hiwa miliona, e polisi. Ke mau atu o fuhu, mo fuhu kautama o ulahi e nau paanga, te nau hanga na to anu fuhu mono e polisi, o runga tolu he wahe wange he tau. Whaingo fua au pito ke si te kahani ihia. Koe mamahi I whanua pe me mamahi I o mooni, koe whae ke tau. Ko tau whae mea koe niko ne mooni, not for money. Ko na pana mau unu hake, na ia ni ihi na e puke, koe kau ni mamalohi I he nofo pe na ilo I wholoa ki nau tō wene. Koe ni ihi ko hoku kā inga. E puke ki nau tō. Pea ko pehe pe a uia, o ko urea a kieni o kai koe ngā ko haku fie hā, ka ko pehe, ka pau e huke hake statistika, ko taimi ngā wela taha ia taimi na tau ngā wea. Ko e fuhu lahi nā whenga ke whai. I e waha taimi ko ni. Ko e motu ani a fuafua minister na e tō whakamahafu ai a kau whakauri. Ko e lahi hono whakamanai au. Whakamanai e whai e mea ka te au na e fuhu mālohi e kuanga teke a fwoi pate ko ni. E mua tonga, atu whakau o Minister Police pa o te Minister Custom. Hanga o mai Intel koe Custom e nau Intel, o whakataha ia mai Task Force koe kau mo kau polisi. Now, I actually brought them together ka nau tangutu o tala noa. O tanga, ko me ai me he ko whemau ke mo whangaia. Mo worewa ko mo roki o ngau ke koe ke whemiwa ko mo whakatotoro o whai. Toki mao e hola, toki whahoko mai ka mautoro. Whahoko misiona, toki whahoko mai ka te au ka kouloto, ke mo whengawe aki. O nā whengawe aki. Oma ngāwe. Na iei ni ihia na whetu utaki mai me Amerika. Na oma ni ngāwe, whai mai pe tala noa ia. Kai kina ona to uru na utonga tāno na toki kau polisi. O maua e ngai pasti I tahi. Maua e ngai pasti I loto whanua. Nā futeke mālohi a ngā ue ko ni pia koko ongo I nai iai. Ai pe kau whahoka tui. Nā iai e fwoi o hofi e taha. Nā pe he puka minister. Pana o kuloto hoku lau maari e ke maku mai minister koe. Pausio mai minister koe ni e.
You escape at the nick of time. Kana whakaamu mai ke puke mai. Ka koe anga ia koe kakai ngāue. O koe koe ngāue nia o ku whai hake pe I hatau nima pe whiha. E te taulere tautore ni hatau wanoa. O sia ka estimate ni he kau polisi. Tau wanoa te tau wanoa. E fufura loto fufua tua. Fufura loto fufua tua. E unau whenga aue aki ki nau tō. Mahalo ka taimu na mo whanonga mai pe. Na e puke ni ihe polisi. Kono ngā ka nau whenga aue aki nau tō me kautila. Na e puke ni ihe kastomu. Kono ngā ka whenga aue aki nau tō me kautila. He taimu na tau whaifatongi ai. Ko na tau fuhu tau tohe front e ua. Whenga ke maa loto. Pe nau whenga ke civi nau tangi komisiona. Civi e task force. E ka pate ke piki haka kai hala ki loto. Koe waka mamai tau he kai. Ya unu he nakai kia mea peheki mua. Nakai kia ha task force he ke drugs. Na tau toki rere to whakotu. Ko tanga priority ia e pure anga. Aia kia te au ia te mohanga toka ngai. O ko ilo e au e toko taha. O me hanga fatu e whakakau ko ni. Ngā au e kotoa pe o ko whai o me whinga ke whakamere. O ko si ilo ia e au. Ako wha ia ko. Nau ilo e au nau sepa ilo ne pete ni hene ngā au e. He koe rea au pe. Ai pe koe, ne ko pe roi ko politiki sai pe ia te whatontonu a mui. Ko politiki pe po. Ko ilo e au. Ka kia au o whai mo fuang peka te au ke rea ke totonu. Pau mohe fe maari. Ko rea ke moni. O te ki nofo kita haa fo I mea mupe te ki tau wheture whenge whakatontonu e hala te rea. Pe hala te mea o te hanga vete ki. Ko iai ko whawhai a pita he ni ia ko nau whai whamatara pe ni, pau tuanga pe o sai pe ko nau tawataina, ko nau tariui pe nau tōu, ke nau tawataina nau tōu, ka kua tala atu, ko e fuhu eni nā tau whai ko I roto. O ko ngoi nei iai e ola. Nā toi haia mai e toko taha, tau ku toi kore ki forum, Pacific Forum, Secretariat o hau e toko taha, tau kei toko ua me iai taha ko tonga taha mi fis. O mau fatu ai national planning ke whai toka na tapu. Ko e pepa ni nau mau mai pe, ko mau ko vai pepa mai ni whetonga pure anga. Ai ko mape folau ia ko ue pure anga. E o alpea whau me ngai lao ke liliu o pehenu. A tatau mo murina, ku ke koe o ke tila whai toko na tapu, to mo koloa mo paanga me hao. Alu a pehe. Ko fatu e lao ke alu ke aku au pitu. Pea mo taimini o ku hiki pa mo tau te ake whautoko na tapu. Ko iai koe ngai whamtala o mai ke tuku hifo ai ngā aue na tau whakahoko. Mo ule longo e kau polisi, mo ni ihi unau ule mo ni kata nau tōuna. Kata nau tōuna. Nau ule ni toi mo oni. Ia lolo tongani, ko tokoni ke pot ngā polisi kai tuuia. Ia lolo tongani. Tokoni ka nau tōu kai petu. Kai koe tokoni dia ko ulawa watu ko whehui e uena ke o mai. Malo. Malo apito mateni, ko mai o whalahi ka te koe, malo ngā ue mai mo tau wāhinga, ko koho taipe ki hoko taipe ngā ue he au ki nowe mate ki whanā whotu ai pe he tau piri whakahoko. Malo apito o pātu. O whalahi atu, malo. Tiki. Ia, malo. Koe ki mea peko ki kwa malo atu pe whafofonga. Ka aha mea ko ki whiere atu aki. O ku mau pou atu. Ma koe mau wafa atu. Ko ia pe. Ka tau loto. Tamai whakaiwani. O ku mau viki he momeniti koeni. Koe mau au mai ke whakaosinga. Ai ki polo kalama na mau whakaamua. Na mau fuatutu. Ka kua mau ikuna e pōkoe. Tamai whaiwani mau whiawhia. Ko ia hono o mai e tā mai o eki koe. Ako ne hoko ke ne pore i e whatongia i ai. O kai ko whatongia u whaingafua. Koe hala u hui u whanongai. Ka u mau lau tā puaki.
whatupu lotolahi mau whanongo ke hiku reo. Ene tala noa, neongo ai ngahi whaingataa, ka hoko e mooni, e hoko ne whakaukau loto ki he misiona na ki he mamani ai, oku ne tuu ki ne tataki. Ai whatongia, o ke tuku ia ki ai. Tamai whaewan, tā pekina ia, e oua na ia ha taimi, e neongo ia tue noa. E gu mooni ai lau, o tuu moi mooni, magu hange ia aione, e neongo ia e whiri, e kai ke mawea. Tamai whaewan, tā pekina mau tolu. E mau tuu, koe kau pou pou, o ikai koe mau pou pou, koe whakawhawhai, ka mau pou pou o ia koe mooni. E tā pekina ia mono ngai whatongia. E ke hoko ngā au e nau whai, ona tāke kina, ai kakai e whanua, e iai ha kahau o kulelei, e ke na winua i a ngahi mai uhu amerie. Whamare morea ngai tono no ha me ting mautolu. Tuku pia ke nofo ia ho, tā puakia tik mautolu kai umai whafufonga koen. O pia lotu pe moi hu, mo whai lotu malala mo on pe hua whai sisi palaisi. Amen. 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 Malo bit, Madin, o falahiat ke family. O fat Madin. O falahiat tol, o famalo at havalere ta por kalamago. O falahiat malo ai popo, malo si langa funua me hena kai ke mo nofo fia Maria o kai e meri e mo ime hone ka mo ofa mai pe ki tong. Malo pito. Alo. O fat ka ko mo lautala. Fat ka ko mo lautala mo famau. Oye. Tanto chio. La varia mo lele e poni. Fia lahi. Ia. O fatu mate. O fatu everyone. Fatala. Fatu lautala. Lautala. Ah, lo na. Fatu tai pe tu e. Ia.